Наашаа хараарай. За манай багш нар ядраагүй үздэ. Нэг ганц 2 цаг дутуу унтаал ядраагүй үздэ. Тийштэй. За манай багш нар энд цугласан шалтгаан нь бид нар үгээ илүү сайн сонсох гэж сэтгэлээ бэлдэх гэж илүү суралцах гэж ирж байгаа шүү дээ, тийм учраас үгийн цаг дээр ерөөсөө унтаж болохгүй шүү дээ. Та бүхэнд үгийн цаг дээр унтахгүй байх арга зааж өгөө. Нойр нь ер нь хүрдгүү юу? Хүрдгүү гэвэл худлаа ярина шүү дээ, тий? Хүн болгон нойр нь хүрдэг. Тэгвэл ямар хүн нь унтдаггүй вэ гэхээр тэр нойрыг өөртөө хүлээн зөвшөөрдөггүй хүн нь унтахгүй байж чаддаг гэсэн. За би бол хувьдаа нэг 5-аас 10 минут өөртөө нэг хэсэг тэмцчих юм бол нойр цухтаа авчдаг. Тиймэрхүү байж болно. Тэгэхээр та бүхэн үгийн цаг дээрээ өөртөө тэмцэх хэрэгтэй гэсэн. Би ядарч байгаа юм чинь. За өчигдөр дутуу унтчих юм чинь. За тийм ингээд авах юм бол угаасаа л нойр хүрнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг эрс эсэргүүцээд унах юм бол нойр жигсэн жоохон байжгаад хүрхээ болчдөг байхгүй. Тэгээ үгэндээ анхаарчих юм бол үгийн цаг айгүй хурдан дуусчихна. Тэгэхээр үгээ сайн сонсоорой. За энэ удаагийн цугларалтын маань ураа үгийн үйлээ. За өнөөдрийнх болохоор дахиад нэг 2 үг нэмэгдсэн байсан шүү дээ. Ажигласан уу? За тэгвэл чанга хэлээ 1 2 3. Манай багш нар арай өөр байна те. Ажиглсан байж шүү дээ. Би бас ажиглаагүй юм болоо гэсэн чинь. Тэгэхээр өнөөдөр цаг үеийг ялган тусгаар байдаг багш гэсэн сэдвээр хамтдаа суралцах гэж байна. Бүгдээрээ үгээ анхааралтай сайн сонсоорой гэж хүсэж байна. За тэгээд үг дууссаны дараа асуулт байгааг ойлгосон биз? Өчигдөр нөгөө хүмүүс очиж юм авч идсэн үү? Шагналаа авсан уу? Авсан уу те? За авсан гэж. За өнөөдөр жигсэн би үгийн дараа дахиад асуулт асууна. Тэгээ бас шагналтай үгээ сайн сонсоорой. Мэдээж би бараг ишлэл асуух бах те. Тэгэхээр ишлэл болгоныг алдахгүй сайн сонсоорой гэж хүсэж байна. За өнөөдрийн үгийг дамжуулж өгөх пасторыг та бүхэн танилцуулъя. Налах чуулганы ахлах Рюхи Исог пастор маань 2 дахь үгийг тунхаглана. За үг эхлэхээс өмнө за манай налах чуулганы багш нарын бэлдсэн хөдөлгөөнт магтан дуу хамтдаа хийгээд тэгээд үгээ сонсцгоё. Бүгдээрээ үгээ сайн сонсоорой. Баярлалаа. За. Нойр нь хурж гин үү? Гэтэ нойр нь хурж байгаа юм шиг харагдаад байна. За, тийм болохоор хэдүүлээ. Эхлээд суудлаасаа дагаж хийдэг штэ хөдөлгөөнд магтан дуугаа. Гэхдээ тэгэлгүйгээр эхлээд шууд босоод хамтдаа хөдөлгөөнд магтан дуугаа дагаж хийцгээе. Бүх багш нар маань босож өгөөрэй. За 3 бэлдээд магтан дуу. Сэтгэлээ
Баярлалаа. Бүх багш нар маань сууж өгөөрэй. За одоо цуглуулт болгоноор нэг үндсэн журам байдаг те. Байн гурд гарч хийдэг нэг багш нар байдаг те. За хамтдаа ахлах багш нар маань урагшаа гараад манай хөдөлгөөнд магтан дооны хийж байгаа хоёр ихчийн маань хараад хийцгээе. За чуулган төсбөрийн маань ахлах багш нар урагшаа гарч ирж өгөөрэй. Олон байх тусмаа сайн штэ тий. Аль болохоор л олуулаа гараад ирё. За нэг нэгээр нь камера сайн гаргаж өгөөрэй. За бэлдээд магтан доо. Баярлалаа. 잘 쉬었습니까? сайхан амсаатноо. 그래요. 마음과 몸이 따로 움직이는 우리 부장 선생님들 멋있습니다. Манай багш нарын манай ам болон үүдэл нь зөрдөг үнэхээр мундаг багш нар байна. 네, 잘 쉬셨어요? Бүгдээ сайхан амсгасноо. 많이 불편했으리라 생각이 됩니다. Мэдээж маш их олон духгүй зүйлүүд байсан бахаа гэж бодож байна. 잠자리도 불편하고 Хоноглох байрын хувьд ч гэсэн тухгүй. 또 씻는 것도 많이 불편하셨죠? Амархаж гэсэн жоохон духгүй зүйл олон байсан биз дээ. 아유 감사합니다. Баярлаа. 그래도 이렇게 항상 좋은 말로 위로해주고 또 웃는 모습으로 이렇게 교제하니까 너무 감사한 것 같아요. Үргэлж сайхан сэтгэлээр бас инээмсэглсэн сэтгэлээр нөхөрлөж байгаад үнэхээр талархаж байна. 다른 모임보다 우리 교사 수련회는 품격이 있는 것 같아요. За өөр ямар нэгэн нөхөрлийн хажууд одоо багш нарын тулгарт маань арай нэг өөр байдаг санагдаж байна. 맞나요? За үнэхээр 좀 сайхан байдаг юм үнэн үү? 그래요. 특별한 모임에 또 말씀으로 함께 교제하게 돼서 저도 영광으로 생각합니다. Онцгой нөхөрлөөр дамжуулан хамтаа нөхөрлөх болсондоо миний хувьд гэсэн үнэхээр сайхан байна.
함께 기도드리고 두 번째 말씀 배우도록 하겠습니다. Хамтаа залбираад өнөөдрийнхээ 2 дахь үгийг хамтаа сурцгаая. 저희를 사랑하시고 저희를 구원해 주신 하나님 아버지 감사합니다. Биднийг хайрлаж, биднийг аварж өгсөн Бурхааваа талархаж байна. 특별히 하나님 작정하신 역사의 마지막 때에 저희를 구원해 주시고 Онцгой Бурхан таны тогтоосон энэ төгсгөлийн үед биднийг аварч өгөн. 지혜 없고 능력 없는 저희를 불러서 주님의 일꾼으로 사용해 주심에 감사를 드립니다. Мэргэн ухаангүй, хүч чадалгүй биднийг эзэн та өөрийн ажлын төлөө дуудаж өгсөн талархаж байна. 우리 교사들에게 더욱 지혜와 능력을 더해 주셔서 Манай багш нарт маань мэргэн ухаан болно, хүч чадлыг та нэмж өгөн. 하나님이 맡기신 귀한 직분을 감당할 수 있도록 도와주시고 Бурхан таны даатгсан энэ эрхэм үйлчлэгийг хариуцаж чадхаар тусаж өгөөрэй. 우리에게 맡겨진 귀한 어린 영혼들이 모두 다 구원을 얻고 Бид нэр даатгсан байгаа тэр бачир сүнснүүд бүгд авралыг авч 주님의 귀한 일꾼으로 성장할 수 있도록 저희를 귀하게 사용해 주시옵소서. эзэн таны эрхэм ажилчин болж өсөж чадхаар биднийг хэрэгж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 이번 교사 수련을 통해서 우리에게 귀한 마음 허락해 주셔서 Энэ удаагийн багш нарын сугалалтаар дамжуулан биднэрд эрхэм сэтгэлийг зөвшөөрж өгөн. 남은 신앙 가운데 더욱 충성되이 행할 수 있게 도와주시고 Үлдсэн цагууд ч гэсэн үнэхээр итгэмжтэй үйлдэж чадхаар тусаж өгөөрэй. 주님을 더욱 의지하는 교사들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн танд бүр ч илүү найдаж чаддаг багш нар болж чадхаар тусаж өгөөрэй. 오늘 남은 말씀과 교제의 모든 시간도 하나님이 인도해 주시고 Өнөөдрийн үлдсэн цаг болон нөхөрлийн бүхий цаг хугацааг бурхан та өдөртөж өгөөрэй. 우리 각자의 삶을 통해서 주님께 영광 돌릴 수 있도록 도와주시옵소서. Бид нэр хүн төлбөр амьдралаараа дамжуулан бурхан танд алдрыг өргөж чадхаар тусаж өгөөрэй. 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 고린도 후서 6장 보겠습니다. 2 дугаар Коринт 6 дугаар бүлгийг харцгаая. 고린도 후서 6장 2 дугаар Коринт 6 14절부터 18절까지 말씀을 함께 읽겠습니다. 14-өөс 18 мөрдөл үгийг хамт уншийе. Үл итгэгчдийн хамт нэг буудган буур зөвхт байдал ба ёс бусын түншлэл гэж юу байх вэ? Гэрэл ба харанхуйн нөхөрлөл гэж юу байх юм? Христ ба Беларын хооронд ямар зохицол байх гэж итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа нийцэгвүлээ? Бурхны сүм ба шүтэнүүдийн хооронд ямар зөвшөөрөл байх вүлээ? Учир нь бид амьд Бурхны сүм мөн. Бурхан айлдахдаа би тэдний дотор оршин, тэдний дунд алхана. Би тэдний бурхан бодно. Тэд миний ард түмэн бодно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусахаар бай гэж эзэн айлддаг. Бодор юмд бүөхөр би та нарыг хүлээн авч би та нарын эцэг болж та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгс хүчит эзэн айлддаг гэжээ. 자, 시대를 분별하고 구별하는 교사입니다. Цаг үе ялган тусахаар байдаг багш. 저번 첫 번째 말씀은 시대를 분별하는 교사였습니다. За өчигдрийн үг болохоор цаг үеийг ялгадаг багшаа гэж сэдвт байсан. 자, 분별이라는 것은 서로 다른 것을 올바르게 판단하는 능력을 분별이라고 이야기합니다. За ялгана гэж байгаа нь болохоор хоёр бие биендээ өөр хоёр зүйлийг нь тусахаараа байлгахыг ялгах гэж хэлж байгаа. 특별히 세상에 대해서 올바로 판단하고 바른 생각을 할 수 있는 능력이 분별이에요. Энэ чадвар нь болохоор энэ үеийг ялган салгах чадварыг хэлж байгаа. 분별할 수 있는 사람이 구별할 수 있습니다. За ялган салгаж чаддаг нэгэн бол тусахаар байх боломжтой. 분별과 구별은 비슷한 단어같이 느껴지지만 Энэ ялгах болон тусахаар энэ үг яг хоорондоо адилхан төстэй үг боловч 분별이 있어야 구별이 가능한 거예요. энэ ялгах гэдэг зүйл байж тусахаар байж чадна. 자, 우리 입에 상한 음식이 들어오면은 바로 입이 알죠. За бидний аман дотор муудсан хүнс хоод орох юм бол шууд мэдчихдэг шүү дээ тийм үү? 바로 뱉어버리잖아요. Шууд нулимаар гаргацдаг байгаа. 자, 더러운 것은 우리가 만지기 싫어합니다. За бохор зүйлэнд бид нэр хүрхийг хүсдэггүй байгаа. 오염된 것들은 가까이 하지 않으려고 노력합니다. Ямар нэгэн вирустай зүйлүүд аль одоогоо ойртохгүй хаж хичээдэг. 자, 그것이 구별인 거예요. Тэр бол тусахаар байна. 자, 오늘 읽었던 본문 말씀 중에 За өнөөдрийн уншсан үгэн дунд 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 말라. үл итгэгчдийн хамт нэг буулганд бүү ороо. 자, 멍에는 소 두 마리를 함께 묶어 일시키는
거죠. За буудаг гэж байгаа нь бол хоёр үхрийг нэг тэргэндээ тавиад хэлхийг буудаг гэж байгаа шүү дээ. 자, 구별이라는 것이 구원받지 않은 사람들과 아무것도 함께하지 말라는 그런 뜻이 아닙니다. За энэ тусгаар гэдэг үг нь авралыг аваагүй хүмүүстэй ойр байж болохгүй тусгаар бай гэж байгаа бол биш. 올바로 판단하고 함께 섞이지 말라는 거예요. За зөв шийдвэрийг гаргаад тэр хүмүүсэлтэй холилдож болохгүй гэдгийг хэлж өгч 자, байна. 이 세상은 구원받은 사람과 그렇지 않은 사람들이 섞여서 살고 있죠. За энэ ертөнцийн бол авралыг авсан хүн болон авралыг аваагүй хүмүүс хоорондоо холилдоод амьдарч байгаа. 특별히 우리가 학교에 가거나 Онцгой бид нэр сургууль руу очих юм уу? 직장에 가면은 구원받지 않은 사람들과 섞여서 살아가야 됩니다. Эсвэл ажил дээр очих юм бол авралыг аваагүй хүмүүстэй холилдож амьдардаг байгаа. 그런 삶 가운데 그리스도인들이 분별하지 못하고 구별하지 못하면 Энэ амьдрал дундаа хүмүүс одоо ялгаж тусгаар байж чадахгүй бол 세상 풍조에 그냥 휩쓸려서 살아가게 된다. энэ ертөнцийн урсгал одоо хөлөгдөд амьдардаг байгаа. 하나님 보시기에 이 세상 사람들의 삶은 어리석고 망한 삶인 거예요. За бурхны хувьд харахад энэ ертөнцийн амьдрал хүмүүсийн амьдрал болоод үнэхээр мухаг бас сүрсэн амьдрал байна. 하나님을 모르고 살아가는 삶은 정상이 아닙니다. За бурхныгаа мэдгүй амьдрна гэдэг нь чинь энэ хэвийн зүйл бол биш байгаа. 자, 이사야 여기 성경은 잡아 놓으시고요. Энийг хавчураараа тогтоогоорой. 이사야 5장을 보겠습니다. Исая 5 дугаар бүлгийг харцгаая. 이사야 5장 Исая 5-ын 11절 12절 11 12 11절 12절 같이 읽겠습니다. 11 12-ыг хамт уншийе. Сархтад согтуурахаар хойноос нь хөөсөлдөн өглөө эрт босож дарсан сохиутлан үдэш орой ботод байгчид хөөрхийе. Тэдний найр нь дээр босоо ятаг хингэрэг лимб дарсаар хөгжнө. Гэвч тэд эзний үүсийг үл анхаарч модрийн ажлыг эс тунгаадаг. 자, 아침 일찍부터 밤 늦게까지 독한 술에 취해 살아가잖아요. За өглөө эрт эхлээд оройтлол хүүдэл энэ сархтанд согтуураад амьдардаг байна. 자, 술에 취한 사람들은 정상이 아닙니다. За энэ архинд тогтсон хүмүүс болоод хэвийн биш байна. 자, 정상이 아니라는 것은 미쳤다는 거예요. Хэвийн бус байна гэдэг чинь солиорсон гэсэн үг байна. 그죠? 좀 Тийм үү? 과하게 표현한 말 같지만 Мэдээж шинжлэх ухаанаар илэрхийлсэн үг боловч 세상 사람들은 미쳐 살아가는 겁니다. за ертөнцийн хүмүүс болоод солиорч амьдардаг байна. 자, 자기를 위해서는 모든 걸 갖추었어요. За өөрийнх нь болоод бүх зүйлийг хийдэг. 수금과 비파와 소고와 저와 포도주를 갖추었어도 Тэгээ лир босоо ятаа хингэрэг лимб дарсан төгждөг. 자기 인생, 자기 가족, 자기를 위해서는 모든 걸 준비합니다. өөрийнхөө амьдрал, өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө гэр бүлийнхэн төлөө юу ч хамаагүй хийдэг байгаа. 어디로 가야 즐겁고 좋은 곳이 있는지도 알죠. Хаашаа очих болоод баяр хөөртэй сайхан газар байх вэ гэдгийг ч мэддэг байгаа. 세상을 보는 눈은 너무 밝아요. За энэ ертөнц рүү чиглэсэн нүд нь бол үнэхээр гэрэлтдэг байна. 어디로 가야 돈을 많이 버는지, Хаашаа очивол мөнгө их хураах уу? 어떻게 해야 한국으로 갈 수 있는지, Яавал солонгос руу явах боломжтой вэ? 누가 가르쳐 주지 않아도 잘 준비하잖아요. Хин нэгэн зааж өгөөгүй байсан чинь үүнийгээ сайн бэлддэг шүү дээ. 어디에 금이 나오는지, Хаана алт гардаг байна? 겨울에는 어디로 가서 사마를 따와야 되는지, Өвлийн хугацаанд хаашаа явбал самар түүх үү? 그런 쪽에는 아주 지혜롭게 살아갑니다. За иймэрхүү тал дээр бол үнэхээр ухаалаг амьдардаг. 근데 하나님에 대해서는 아무 관심도 없는 거예요. Гэтэл бурхны тал дээр бол ямар ч анхааралгүй. 정작 중요한 자기 영혼에 대해서는 아무런 준비가 없는 겁니다. Үнэхээр яг чухал зүйл дээр ямар ч битгэл нь болоогүй байдаг. 이사야 22장 보겠습니다. Исая 21 дугаар бүлгийг харъя. 22장 13절, 22-ийн 13 байна. 13절 같이 읽겠습니다. 13-ыг хамт уншийе. Харин та нар 6 сэнгэл баяр хөөр бож өхөр нэлж хон нааж мах идэж дарсууж маргааш өөх юм чин идэж уусгай гэсгэсэн. 세상 사람들의 삶을 너무나 정확하게 표현하신 그런 구절 같아요. ертөнцийн хүмүүсийн амьдралыг үнэхээр тодорхой илэрхийлсэн ишлэл байна. 내일 죽으리니 За маргааш өөх юм чин 먹고 마시자 하도다. идэж уусгай гэсэн. 죽으면 끝이지. За өхвөл төгсгөл. 자, 이 땅에서 잘 먹고 잘 살면 그게 행복이지. Энэ газар дэлхий дээр сайн идэж ууж амьдрал тэр чинь алж жаргалаа. 오직 육신의 것을 추구하죠. Зөвхөн махбодын зүйлсийг л хайдаг. 영적인 것은 아무런 관심이 없습니다. Харин сүнслэг тал дээр бол ямар ч анхааралгүй. 하나님은 그것이 어리석고 미쳤다라고 말씀하시는 거예요. Бурхан тэр зүйлийг нь мухаг солиорсон гэж хэлсэн. 자, 그리스도인들은 Хэрэс итгэж хүмүүс
이 땅에 살면서 영원한 것들을 준비하는 사람들입니다. За энэ гадаад дэлхийд амьдрангаа мөнхийн зүйлсийн төлөө бэлддэг хүмүүс байгаа. 자, 구원받지 않은 사람들과는 함께 할 수가 없는 거예요. За авралыг аваагүй хүмүүстэй болоод хамт байх 이제 боломжгүй. 삶의 목적이 다르니까. Яагаад вэ? амьдралын зорилго нь өөр учраас. 살아가는 방법도 다르고 Амьдарч байгаа арга барил нь ч гэсэн өөр. 삶의 방향도 다릅니다. Тэр амьдралын чиглэл нь ч гэсэн өөр. 이렇게 소 두 마리를 묶어 놓으면 한 방향으로 가야 되는데 За хоёр үхрийг тэгэнчих юм бодоод нэг чиг рүү явах хэвээр. 추구하는 방향이 다르기 때문에 멍에를 맬 수 없는 거예요. Тэр чиглэлээ явж байгаа чиглэл нь өөр учраас нэг буудганд байх боломжгүй. 그것이 구별이라는 겁니다. Тэрийг нь тусгаар гэж байгаа. 자, 요한계시록 2장, 3장 이 두 장에 보면은 Одоо ишлэл 2, 3 дугаар бүлгийг харах юм бол 아시아의 7 교회의 모습이 나와 있습니다. Азийн 7 чуулган гардаг байгаа. 그 중에 맨 마지막 라오디게아 교회는 마지막 시대의 교회를 이야기하고 있습니다. Тэр дунд хамгийн сүүлчийн чуулган болох Лаодих чуулган бол сүүлчийн чуулганы дүр төрхийг хэлж байгаа. 하나님이 책망하시잖아요. Бурхан зэмлдэг шүү дээ тийм үү? 어떻게 책망하십니까? Юу гэж зэмлдэг вэ? 너희는 미지근한 신앙을 가지고 있다고. Та нар бүлээн итгэлтэй байна. 뜨겁지도 않고 Хаадунч биш, 차갑지도 않은 미지근한 신앙을 갖고 있다고. хүүтэнч биш, бүлээн итгэлтэй байна. 자, 어떻게 물이 미지근해집니까? Тэгвэл яаж яваад энэ уус бүлээн болчихсон бэ? 뜨거웠던 것이 시간이 지나 식으면 미지근해지는 거예요. Халуун зүйл цаг хугацаа өнгөрсний дараа бүлээн болдог байна. 차가운 것과 뜨거운 것이 만나면 미지근해지는 거예요. Тэр халуун болон хүүт нь хооронд нь холчих юм бол бүлээн болдог байгаа. 자, 섞여 버리면 미지근해지는 겁니다. Тийм холчих юм бол бүлээн болно. 자, 그래서 하나님은 Тийм учраас Бурхан 이 땅에 살고 있는 그리스도인들에게 구별되라고 구별을 강조하시는 거예요. энэ гадар дэлхий дээр амьдарч байгаа Христ итгэж хүмүүсийг тусгаар байх ёстой гэдгийг анхааруулсан. 자, 고린도후서 7장 돌아가겠습니다. 2 дугаар Коринт 7 дугаар бүлэг рүү очие. 고린도후서 7장 2 дугаар Коринт 7 дугаар бүлэг 1절입니다. нэг байна. 7장 1절. 7-гийн 1. 자, 함께 읽겠습니다. За хамт уншия. Хайртууд минь, эдгээр амьдрал байгаа тул бид өөрсдийгөө махбодын ба сүнсний бүхий л бохроос сэвэрлэе. Ингэхдээ Бурханаас имэж ариун чанарыг төгс болгоё. 자, 분변과 구별. Ялгах, салгах болон тусгаар. 자, 비슷한 단어인 것 같지만 Адилхан илэрхийлж байгаа үг юм шиг боловч 사실 차원이 완전히 다른 단어예요. үүндээ тис өөр ялгаатай байгаа. 자, 분변은 사람 편에서 할 수 있는 겁니다. За энэ ялгаан салгах гэдгийг бол мэдээж хүний хувьас бол хийх боломжтой. 어떤 상황을 올바로 판단하는 능력. Ямар нэгэн нөхцөл байдлаар шийдвэр гаргах чадвар. 그게 분변이죠. Тэр бол ялган салгах. 자, 세상 사람들도 자기 인생 가운데 분변하며 살아갑니다. ертөнцийн хүмүүс ч гэсэн өөрийнхөө амьдрал дундаа ч гэсэн ялган салгаж амьдардаг. 근데 구별이라는 단어는 Гэтэ энэ тусгаар гэдэг үг бол 원래 하나님께 속한 단어예요. энэ үг бол Бурханд хамааралтай үг байгаа. 자, 구별이라는 말과 가장 비슷한 단어를 찾으라고 하면은 За тусгаар гэдэг үгтэй хамгийн ойрын үгийг нэг хайж олоо гэх юм бол 거룩이라는 단어입니다. ариун гэдэг үг байна. 구별과 거룩은 비슷한 단어예요. Энэ тусгаар болон ариун гэдэг энэ үг бол төстэй үг байгаа. 근데 이 거룩이라는 단어는 하나님께만 해당하는 단어입니다. Гэтэ энэ ариун гэдэг үг бол хүн Бурханд хамааралтай үг. 사실 인간 역사의 시작과 끝은 Тэгээ үүндээ хүн төрлөختний эхлэл болон төгсгөл 하나님의 구별의 역사라고 할 수 있습니다. Бурханы тусгаарлалтын түүх гэж хэлэх боломжтой. 하나님은 구별로 시작해서 구별하고 끝내시는 거예요. Бурхан тусгаараар эхлэж тусгаараар дуусгадаг байна. 그래서 그리스도인들에게 가장 원하는 것이 구별입니다. Тийм учраас Христ итгэж хүмүүсд хамгийн их хүсдэг зүйл бол тусгаар байдал. 자, 빛을 만드시고 Нарыг бүтээгээд 어둠과 구별하셨죠. гэрлийг бүтээгээд харанхуй болон гэрлийг тусгаар болгосон тийм үү? 그게 첫째 날입니다. Энэ бол эхний өдөр байгаа. 둘째 날 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 구별하셨어요. Хоёр дахь өдөр нь оторгон доорх ус болон оторгон дээрх ус гэж тусгаар болгосон. 땅에서 바다에서 육주가 올라왔죠. Дадаагаас их тэв гарч ирсэн, хуурай газар гарч 그게 ирсэн. 세 번째 날입니다. Тэгээ тэр бол 3 дахь өдөр байгаа. 바다에서 육주가 구별되니까 Тэгээ дадаагаас энэ хуурай газар тусгаар болгонгол 그 육주에서 생명이 시작되는 거예요. тэр хуурай газараас амийн эхлэл эхэлсэн байгаа. 채소가 나오고 Тэгээ өвс ургасан, 과목이 나오고 хүнс жимс ургасан. 그리고 온갖 동물들이 준비되는 겁니다. Тэгээ төрөл бүрийн амьтад бий болдог. 생명은 구별될 때 시작되는 겁니다. Тэгээ энэ амь гэдэг зүйл бол тусгаарлалтаас эхэлдэг 그리고 байна. 넷째 날 Тэгээ дөрөв дэх өдөр нь 해와 달과 별들을 위치에 하나님이 정하셨죠. нар сар оддын байршлыг Бурхан тогтоож өгсөн. 위치도 하나님이 구별하신 거예요. Тэр байршлыг нь ч гэсэн Бурхан тогтоож өгсөн байна. 질서를 세우셨습니다. Дис дараадлыг бий болгосон. 그리고 바다의 물고기와 공중의 새를 종류별로 창조하십니다. Тэгээ далайн загас ба шувуудын төрөл төрлөөр нь бүтээсэн. 그래서 창세기를 보면은
За Эхлэл номыг харах юм бол 계속 종류대로라는 표현이 되어 있습니다. төрлөөр нь гэдэг илэрхийлсэн үг дахин давтагддаг. 그리고 창조의 역사는 구별의 역사라고 이야기합니다. Тэгээ бүтээлийн түүхийг бол тусгаарын түүхэ гэж хэлэх боломжтой. 질서를 주시고 Нийт дарааллыг өгсөн. 위치를 주시고 Тэр байршлыг өгсөн. 역할을 주셨죠. Бас үүргийг өгсөн. 종류별로 질서를 세우셨습니다. Төрөл бүрээр нь эмх журмыг бий болгосон. 그래서 창세기 역사를 보면 그것이 바로 교회의 모습이 들어 있는 거예요. Тэгээд эхлэлийн төгсгөлийг харах юм бол энэ чуулганы дүр төрхөө гэж хэлэх боломжтой. 세상 만민 중에 아브라함을 구별해 내셨습니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс дундаас Авраамыг тусгаар болгосон. 이스라엘 민족의 역사를 시작하셨죠. Израилийн үндэсний түүхийг эхлүүлсэн. 특별히 구별하신 거예요. Одоо онцгойлон тусгаар болгосон. 여러분 우리는 Хүмүүсээ бид нар 하나님이 세상에서 특별히 구별해낸 사람들입니다. Бурхан биднийг энэ ертөнцөөс тусгаар болгосон онцгой хүмүүс байгаа. 하나님이 특별히 구별하신 거예요. Бурхан онцгойлон тусгаар болгосон. 그래서 구원받은 사람들에게 요구되는 것은 구별입니다. Тэгээд авралыг авсан хүмүүсээс хүсэж байгаа зүйл бол тусгаар байх. 앞으로 하나님의 역사는 구별의 역사로 끝나게 돼 있어요. Хойштоо Бурханы түүх ч гэсэн тусгаараар дуусах болно. 자, 하나님 우리 시대는 За бидний энэ одоогийн үе 하나님이 정하신 질서들을 다 깨트리고 있죠. Бурханы дотоосон эмх журмыг бүгднийг нь эвдлэж байгаа. 모든 것이 혼잡되고 질서가 섞이고 있어요. Энэ дис дараалал гэдэг нь хоорондоо холигдож байна. 자, 시편 Дуулал ном 2편을 보겠습니다. дуулал 2 дугаар бүлгийг 시편 2편 дуулал 2 дугаар бүлэг 1절부터 3절까지 1-3 үрдэл 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Өндөтнүүд юунд өмөлдөн вэ? Ард түмнүүд дэмийн юунд хойволдон вэ? Эзэн ба түүний тослогдсон нэгнийг эсэргүүцэн газар дэлхий хаад сууцгааж захирагчид хоорондоо зөвлөлдөж ярилцахдаа бид тэдний гинжийг тасалж хүлгийг нь өөртөөсөө зайлуулсхай гэх хажээ. 하나님과 연결되는 걸 싫어하는 세상입니다. За бурхантай холбоотой зүйлсэд дургүй ертөнц байгаа. 특별히 마지막 때가 되면 될수록 За онцгойлон төгсгөлийн үе болох тусам 사람들은 하나님과 떨어져 살기를 원합니다. хүмүүс бурханаас холдож амьдрахыг хүсдэг байна. 하나님과 멀어지면 죄가 많아지죠. Өөр бурханаас холдвол гим нүгэл ихдэг тийм үү? 하나님과 멀어지면 질서가 깨지게 돼 있는 거예요. Бурханаас холдох юм бол энэ эмх журмгүй болно. 하나님과 상관없이 살아가는 걸 좋아합니다. За бурхантай ямар ч хамааралгүй амьдрах дуртай. 하나님 믿는 걸 싫어합니다. За бурханд итгэх энэ тал дээр дургүй байдаг байна. 특별히 우리 시대는 성과 악의 구별이 없어요. За онцгойлон энэ үед одоо сайн болон муугийн тусгаар байна. 무엇이 진리이고 무엇이 진리가 아닌지 혼합돼 있습니다. За юу нь үнэн бэ, юу нь үнэн биш вэ гэдэг энэ нь тэгээд холигдчихсан байна. 자기의 이익을 위해서라면 전쟁도 일으키죠. За өөрийнхөө ашигын төлөө дайныг бий болгодог. 자기와 믿음이 다르다고 수많은 사람을 테러하기도 하죠. Тэгээ 사람을 죽이기도 합니다. хүнийг ч хөнөөдөг байгаа. 우리 시대는 정상이 아닌 시대인 거예요. За бидний одоогийн энэ үе бол тэр хэвийн бус үе байгаа. 남녀의 구별도 없어져 갑니다. Ир эмийн тэр тусгаарлагдсан байхгүй болж байна. 남녀가 차이가 없다라고 이야기합니다. За ир болон эм ямар ч ялгаа байхгүй. 그게 좋게 들리는 것 같지만 Тэг энэ ингэж хэлж байгаа нь мэдээж сайхан сонсогдож байгаа ч 하나님의 질서를 깨트리는 거예요. Бурхны эмх журмыг эвдлэж байна. 자, 시편 바로 앞에 욥기가 있습니다. За дуулал ном яг өмнөх нь Йов ном байна. 욥기 10장입니다. Йов 10 дугаар бүлэг. 욥기 10장 Йов 10 22절. 22 байна. 22절 같이 읽겠습니다. 10-ын 22-ыг хамт уншия. Тэр нь харанхуй мэд үхлийн харанхуй эмх сэгсгүй гүн сүдрийн орон бөгөөд эрдэнж тэнд харанхуй мэд билээ. 이 땅은 어두워서 흑암 같고 Тэр нь харанхуй мэд үхлийн харанхуй 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으니이다. эмх сэгсгүй гүн сүдрийн орон бөгөөд гэрлэнж тэнд харанхуй мэд билээ. 하나님이 보시는 우리 세상, 우리의 삶이 이렇게 보이는 거예요. Бурхны харж байгаа бидний амьдарч байгаа энэ амьдрал энэ ертөнц маань ингэж харагдаж байна. 우리는 이런 세상에서 살아갑니다. Бид нар одоо ийм ертөнцид амьдарч байгаа. 여러분 정말 세상을 그렇게 보고 계십니까? Энэ ертөнцээр үнэхээр тэгж харж байгаа юу? 정말 흑암 같고 Үнэхээр харанхуй 아무 구별도 없고 ямар ч эмх сэгсгүй 죽음의 그늘이 져 있는 세상이 보이십니까? тэр үхлийн харанхуй харагдаж байна уу? 정말 망해가는 세상이 보이셔요? Үнэхээр сүрж явж байгаа ертөнц гэж харагдаж байна уу? 그 안에 우리 그리스도인이 살고 있고 Тэр дотор нь Христ итгэж бид нар амьдарч байна. 하나님이 맡기신 우리 귀한 어린 영혼들이 함께 살아가는 거예요. Бурхны даатгсан тэр бачир сүнснүүдтэй хамт амьдарч байна.
그 아이들이 구원받지 못하고 망해가는 것이 보이십니까? Тэр хүүхдүүдийн авралыг авч чадахгүй сүрээ явж байгаа тэр төдөргөө харагдаж байна уу? 여러분에게 맡겨진 귀한 아이들이 다 구원받았어요? Та бүхэнд хариуцаж авсан тэр эрхэм хүүхдүүд бүгд авралыг авсан уу? 다 구원받았습니까? Бүгд авралыг авсан уу? 만약에 구원받지 않은 아이들이 있다면 Магадгүй авралыг аваагүй хүүхдүүд байгаа бол 우리는 이렇게 불쌍한 눈으로 그 영혼들을 바라볼 수 있어야 돼요. бид нар ийм өрөвсөн нүдээр тэр сүнснүүдийг өрөвдөх сэтгэлээр харах хэрэгтэй. 우리가 도와주지 않으면 Бид нэр туслахгүй бол 그들은 영원히 망하게 됩니다. тэр хүүхдүүдийн хувьд мөнхөд сүрэх болно. 그들은 망한 인생에서 Тэдгээр сүрсэн амьдралаар дамжуулан 캄캄한 길을 잃고 살아가고 있는 거예요. тас харанхуу замд замаа алдаад амьдарч байна. 우리는 그 길을 가르쳐 줘야 되고 Бид нэр тэр замыг нь хэлж өгөх 그들에게 хэрэгтэй. 올바른 빛을 제시할 수 있어야 됩니다. Бид нэр тэдгээр хүмүүсд зөв гэрлийг харуулж өгч чаддаг байх хэрэгтэй. 그게 하나님이 우리에게 맡기신 교사의 직분인 거예요. Тэр бурхны биднэр даатгсан багшийн үүрэг байгаа. 자, 남은 시간에는 За үлдсэн цагт болохоор 왜 그리스도인들이 구별돼야 하는가? яагаад Христ итгэж хүмүүс тусгаар байх ёстой вэ? 특별히 교사들이 왜 구별돼야 되는지 За онцгой нь багш нар маань яагаад тусгаар байх ёстой? 제가 네 가지로 이유를 정해봤습니다. Би дөрвөн хугаагаад шалтгааныг нь тавьсан байгаа. 왜 하나님은 교사들이 구별되기를 원하실까요? Бурхан яагаад багш нарын тусгаар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? 첫째는 Нэгдүгээр 하나님이 가장 원하시는 것이 그것이기 때문에 그래요. Бурханы хамгийн хүсэж байгаа зүйл нь энэ учраас тэр байна. 하나님은 교사들이 구별되기를 원하셔요. Бурхан багш нарын тусгаар байгаасаа гэж хүсдэг. 그 이유는 하나님의 사랑 때문입니다. Тэр шалтгаан нь бол Бурханы хайраас болж байна. 자, 부모가 자식을 포기 못 하잖아요. За эцэг их хүн үр хүүхдээ орхиж чаддаггүй шүү дээ. 하나님도 절대 우리를 포기하지 않으시는 거예요. Бурхан ч гэсэн биднийг яасан ч орхиж чадахгүй. 하나님이 원하시는 구별의 기준이 있습니다. За Бурханы хүсэж байгаа энэ тусгаарлалтын хэмжүүр гэж байгаа. 자, 구별과 거룩은 같은 단어라고 그랬죠. За тусгаар болон ариун гэдэг нь адилхан үг гэж хэлсэн. 구별된다는 것은 거룩해지는 거예요. Тусгаар байна гэдэг чинь ариун болно гэсэн үг байна. 하나님이 우리가 어느 정도까지 거룩하기를 원하실까요? Тэгвэл Бурхан биднийг хэр хэмжээний ариун байгаасаа гэж хүсдэг вэ? 하나님의 기준은 Бурханы хэмжүүр бол 우리가 생각하는 것보다 훨씬 높으십니다. бидний бодож байгаа чи арай өндөр байгаа. 베드로 후서를 보겠습니다. 2 дугаар Петрийг харцгаая. 베드로 후서 2 дугаар 1장. Петр. 베드로 후서 1장 2 дугаар Петр 1 дугаар бүлэг 4절입니다. 4 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Үүгээр тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалуудаа сорихжээ. Ингэснээр та нар энэ дэлхий тачаалаараа байх ялзарлаас ангижирч Бурхан чанарыг хуваалцагч болох юм. 자, 육신의 정욕과 세상 썩어질 것을 피하라고 말씀하시잖아요. Энэ дэлхийд тачаалаараа байх ялзарлаас ангижирч гэж хэлж байгаа тэ. 이게 분별하고 구별하는 거예요. Энэ болоод ялган салгаж тусгаар байгаа байдаг. 하나님은 어느 정도까지 거룩하기를 원하느냐? Бурхан хэр хэмжээний ариун байгаасаа гэж хүсдэг вэ? 신의 성품에 참여하는 자가 되기를 원하시는 거예요. 신의 성품에 참여하는 자가 되기를 원하십니다. Бурхан чанарыг хуваалцагч болоосаа гэж хүсдэг байна. 이게 우리가 하나님처럼 거룩해지기를 원하신다 이겁니다. Бид нарыг Бурхан шиг ариун болоосаа гэж хүсдэг байна. 그게 하나님이 원하시는 거룩의 기준이에요. Тэр бол Бурханы хүсэж байгаа ариун байдлын хэмжүүр. 여러분 가능합니까? Хүмүүсээ боломжтой юу? 내가 나를 보면 잘 알잖아요. За би өөрийгөө харах юм бол сайн мэдэн штэ. 내가 하나님처럼 거룩해질 수 있습니까? Би Бурхантай адил ариун болж чадах боломжтой болов? 하나님은 그걸 원하시는 거예요. Бурхан үүнийг хүсэж байна. 적당히 착하게 살기를 원하는 게 아니라 Нэг тааруулаад сайн сайхан амьдраасаа гэж хүсэж байгаа 적당히 биш. 신앙생활을 하기를 원하시는 게 Юу 아니라 тааруулаад итгэлийн амьдралаар амьдраасаа гэж хүсэж байгаа биш. 하나님의 마음으로 Бурханы сэтгэлээр, 하나님의 심장을 가지고 살기를 원하시는 거예요. Бурханы зүрхээр амьдраасаа гэж хүсдэг байна. 하나님처럼 거룩해지기를 원하시는 거예요. Бурхан шиг ариун болоосаа гэж хүсдэг байна. 부모는 자식이 그렇게 되기를 원합니다. За эцэг их нь болоод үр хүүхдэд ийм болоосаа гэж хүсдэг байна. 하나님이 원하시는 그 기준이 거룩이고 За Бурханы хүсэж байгаа тэр хэмжүүр бол ариун байдал. 하나님이 우리에게 그걸 요구하시기 때문에 우리는 거룩해져야 됩니다. Бурхан биднээс үүнийг хүсдэг учраас бид нэр ариун болох хэрэгтэй. 그리고 두 번째, Тэгээд 2 дугаар 거룩해야만 성령이 우리 안에서 강하게 역사할 수 있는 거예요.
ариун байж ариун сүнс бидний дотор хүчтэйгээр ажиллаа хийн. 구원받은 사람이 하나님께 원하는 것들이 많이 있습니다. За авралыг авсан хүмүүсээс бурхан хүсдэг зүйлүүд 우리는 байгаа. 수많은 것들을 기도하잖아요. За бид нар маш олон зүйлийн төлөө залбирдаг шүү дээ тийм үү? 성도가 구하는 것 중에 가장 좋은 것이 뭘까요? За ахын дүүсийн гойдаг залбирлуудаас хамгийн сайхан зүйл нь юу вэ? 내가 하나님께 원해야 되는 많은 것들이 있는데 Би бурханаас хүсэх ёстой маш олон зүйл байдаг. 그 중에 무엇을 가장 원해야 될까요? Тэр дундаас хамгийн хүсэх ёстой зүйл нь юу вэ? 바로 성령과 성령 충만입니다. Энэ бол ариун сүнс болон ариун сүнсний дүүрэл байгаа. 내 안에서 성령이 능력으로 행할 수 있도록 그걸 원해야 되는 거예요. Миний дотор ариун сүнс өөрийнхөө хүч чадлаараа үйлдэж чадхаараа тэр зүйлийг хүсэх хэрэгтэй. 구원 받을 때 성령이 내 안에 들어오십니다. За аваарлыг авах үед одоо ариун сүнс миний дотор орж ирдэг 근데 байгаа. 그 성령은 내 안에서 크게 능력으로 행하시기를 원하는 거예요. Тэгвэл ариун сүнс миний дотор хүчтэйгээр ажиллаа хийгээсэ гэж хүсдэг байна. 성령이 어떻게 능력을 발휘할 수 있냐? Тэгвэл ариун сүнсийн ажлыг яаж авах боломжтой вэ? 구별될 때 그게 가능하다 이겁니다. Тусгаараа болох үед тэр зүйл нь боломжтой. 누가복음 За Лук ном 11장을 보겠습니다. 11-р бүлгийг харцгаая. 누가복음 11장 Лук 11-р бүлэг 11절부터 11-ээс 13절까지 13 хүртэл 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Хүүгээ загас гойход оронд нь могоо өгдөг эцэг та нарын дунд байна уу? Эсвэл өндөг гойхот нь хэзэнсэд хорохоо өгнө гэж юу? Та нар ёр юм уу атлаа хүүхдүүдтэй сайн бэлэг өгөхөө мэддэг бод тэр тусмаа тэнгэрлэг эцэгтэй нь өөрөөс нь гойхсдод ариун сүнсийг өгөх нь лавтай босоо гэв. 자, 세상 사람들도 자기 자식들에게 정말 좋은 걸 주려고 하잖아요. ертөнцийн хүмүүс гэсэн өөрийнхөө өөрөө хүүхдүүдэд сайхан зүйлийг өгөхийг хүсдэг шүү дээ тийм үү? 자, 예수님이 비유로 설명하십니다. Есүс зүүрлээрээ хэлсэн байна. 자, 악한 사람들도 자식들에게 좋은 걸 주려고 하는데 Ёр юм уу хүмүүс гэсэн өөрийнхөө үр хүүхдүүдэд сайхан зүйлийг өгөхийг хүсдэг. 하물며 하나님이 자녀들에게 좋은 걸 주시지 않겠느냐? Тэр тусмаа бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдэд сайхныг өгөхийг хүсэхгүй юу? 하나님도 우리에게 가장 좋은 걸 주기를 원하시는 거예요. Бурхан бидэнд хамгийн сайхан зүйлсийг өгөхийг хүсдэг нэг 그게 юм. 뭡니까? Тэр нь юу вэ? 성령입니다. 성령. Ариун сүнс байна. 구원 받을 때 우리가 성령을 얻었고 Авралыг авах үед бид нар ариун сүнсийг авсан. 그리고 내 안에서 성령이 크게 역사할 수 있도록 성령 충만할 수 있도록 내가 거룩해져야 돼요. Тэгээ миний дотор ариун сүнс хүчтэйгээр ажиллаа хийхэд бол энэ ариун сүнсийн дүүрлийг авахын тулд хийчих хэрэгтэй. 자, 성령은 거룩한 영입니다. Тэгээ ариун сүнс бол ариун нэгэн байгаа. 그래서 성령이 들어온 사람이 거룩해질 수 있는 조건이 해당이 됩니다. Тийм учраас ариун сүнс орж байж ариун сүнсний бослыг биелүүлдэг байна. 성령은 은혜의 영이기 때문에 Ариун сүнс нэгүслийн сүнс учраас 은혜 가운데로 우리를 인도해 가시는 거예요. нэгүсэл рүү биднийг удирддаг байгаа. 자, 성령이 충만하다는 것은 За ариун сүнсээр дүүрэх гэж байгаа нь 내 삶에 은혜가 충만하다는 겁니다. миний амьдралд маань нэгүсэл дүүрэн бэлхэн байхыг хэлж байгаа. 성령은 지혜의 영이기 때문에 Тэгээ ариун сүнс мэрэгэн ухааны сүнс учраас 우리에게 지혜로 충만케 해주십니다. биднийг мэрэгэн ухаанаар дүүрэн болгож өгдөг байгаа. 성령은 진리입니다. Ариун сүнс бол үнэн, 진리의 영이시기 때문에 үнний сүнс учраас 우리의 인생을 진리 가운데로 인도해 가시는 거예요. бидний амьдралыг үнэн рүү удирдах явдаг байгаа. 성령은 나를 지키십니다. Ариун сүнс намайг хамгаална. 나를 보호하시고 Намайг хамгаалж 말씀을 깨닫게 하시고 үгийг ухааруулж 내가 순종할 수 있는 힘도 주시는 거예요. дуулууртай байж чадах хүчийг ч өгдөг байгаа. 내가 거룩을 추구해 갈 때 그 Би ариун байдад байх үед 성령이 내 안에서 힘있게 능력으로 역사하시는 겁니다. ариун сүнс миний дотор хүчтэйгээр ажиллаа хийдэг байна. 요한복음 Иохан ном 16장 보겠습니다. 16 харъя. 요한복음 16장 Иохан 16 13절. 13 요한복음 16장 13절 Иохан 16-гийн 13 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Харин үнний сүнс ирэхдээ та нарыг бүхий л үнэн удирдна. Тэр өөрөөсөө биш харин аливаа сонсох юмаа ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. 그리스도인들 마음 안에 세상 것들이 들어오고 За Христ итгэж хүмүүсийн сэтгэл дотор ертөнцийн зүйл орж ирээд 또 죄가 들어오고 бас гим нүгэл орж ирээд 하나님 보시기에 합당치 못한 것들이 내 안에 들어오잖아요. Бурхны хувьд харахад зогсохгүй зүйл миний дотор орж ирэх юм бол 그러면 성령은 역사할 수 없는 거예요. тэгэх юм бол ариун сүнс ажиллаа хийх боломжгүй. 내 안에 들어오신 성령이 Миний дотор орж ирсэн ариун сүнс 능력으로 나를 통해서 역사할 수 없는 겁니다. хүчээрээ надаар дамжуулаад ажиллаа хийх боломжгүй.
그래서 정말 하나님께 쓰임 받는 사람이 되기 위해서는 Тийм учраас үнэхээр бурханд хэрэглэгддэг хүн болохын тулд 거룩해져야 되는 거예요. ариун болох хэрэгтэй. 내 삶을 지키고 өөрийнхөө амьдралаа хамгаалж, 내 마음을 지키고 өөрийнхөө сэтгэлээ хамгаалж, 세상에서 죄에서 구별될 수 있는 능력이 있어야 돼요. энэ ертөнцөөс энэ гим нүглээс тусгаар байж чадах хүч байх хэрэгтэй. 그래야 하나님이 나를 사용하시는 거예요. Тэгж байж бурхан намайг хэрэглэнэ. 에베소서 5장 18절에 보면은 Эфес 5:18-аас харах юм бол 술 취하지 말라고 낯선 말씀하십니다. бүү согтуураа гэж хэлсэн. 이는 방탕한 것이니 Тэгээ энэ бол хэд самуурал 오직 성령 충만함을 받으라. зөвхөн ариун сүнсээр дүүр гэсэн. 자, 하나님은 술 취하는 것과 성령 충만을 비슷하게 설명하십니다. Бурхан энэ дарсанд согтуурах бодно. Энэ ариун сүнсээр дүүрхийг яг адилханаар илэрхийлсэн. 여러분 술 취한 사람 본 적 있습니까? Та бүхэн цогцсон хүмүүсийг харж суудаа байгаа юу? 우리 날레교회 앞에도 술 취한 사람들이 많이 이렇게 모이는 곳이에요. Одоо манай надад чуулганы одоо хайжууч гэсэн цогцсон хүмүүс их сугдардаг газар байгаа. 그걸 이렇게 유리창 안에서 이렇게 보잖아요. 그 모습을 Тэгээд сонхны саанаас ингээд тэр дөдрөхийг нь харах юм бол 너무 불쌍해 보입니다. үнэхээр өрөвдөлтөй харагддаг. 정말 인생을 포기한 것 같아요. Үнэхээр ингээд амьдралдаа ингээд бууж өгч байгаа юм шиг харагддаг. 자, 술 취한 사람들은 겁도 없어요. За цогцсон хүмүүс бол айдас гэдэг зүйл байхгүй. 그게 술 취한 사람의 특징이에요. Тэр бол цогцсон хүний онцлог байна. 아무 하기 때문에 시비를 걸죠. Хаа хамаагүй тэгэл яриа өддөг. 어떤 사람은 지나가는 차를 붙잡고 싸우려고 해요. Зарим хүмүүс бол хажуугаар өнгөрж байгаа машиныг дүү зогсоогоод барьж аваад додчих гад байдаг. 그게 용기가 많은 겁니까? Тэр нь тийм их эр зэрэг байгаад байгаа юм болов? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 그건 진짜 어리석은 거예요. Тэр зүйл нь үнэхээр мохог зүйл байгаа. 술 취하면 제정신이 아닙니다. Согтчин болоод эрүүл бос болчдөг. 그죠? Тийм үү? 정말 우리 그리스도인들이 Христ итгэж хүмүүс 성령 충만해서 살아가잖아요. үнэхээр ариун сүнсээ дүүрээд амьдрах юм бол 그러면 그리스도인들에게도 무서울 게 없는 거예요. Христ итгэж хүмүүсээ ч гэсэн айсуул гэж байхгүй. 이 세상에 내 삶 가운데 가로막고 있는 큰 담들이 있습니다. Энэ ертөнцийн миний амьдралд үнэхээр хаалт болж байгаа хаанууд байна. 영적인 큰 대적들도 있을 수 있습니다. Сүнслэг талдаа ч гэсэн том дайсангуйч байх боломжтой. 마귀가 Буудар сүнс 항상 틈을 보고 있죠. өргөж зай завсрыг хайж байдаг. 여러분 마귀와 싸워서 내가 마귀를 이길 수 있을까요? Буудар сүнстэй би тэмцэлтэй би ялж чадах болов? 예? 마귀를 내가 이길 수 있을까? Би буудар сүнсийг ялж чадах болов? 그건 불가능합니다. Тэр бол боломжгүй. 마귀가 얼마나 능력 있는 존재인지 몰라요. Энэ буудар сүнс ямар их хүч чадалтай оршихуй вэ гэдгийг хэлхийн аргагүй. 하나님 다음으로 능력 있는 존재가 마귀잖아요. Тэгээ бурхны дараагаар хүч чадалтайд ордог нэгэн бол буудар сүнс. 마지막 때는 하늘에서 불이 떨어지기도 합니다. Тэгээ төгсгөлийн үед тэнгэрээс чүүд гадыг буудгах болно. 엄청난 기적도 베풀 수 있는 게 마귀예요. Үнэхээр том гайхамшиг харуулж чадах нэгэн буудар сүнс байна. 내가 어떻게 마귀를 이깁니까? Тэгвэл би яаж буудар сүнсийг ялах вэ? 내 지혜로 өөрийн мэрэгэн ухаанаар 내 힘으로 마귀를 싸워서 이긴다는 건 불가능해요. өөрийнхөө хүчээрээ тэмцэлдэж чадах болов? 내 삶에 우리는 어떻게 마귀를 이기고 살 수 있을까요? Бид нэр яаж энэ буудар сүнсийг яаж амьдарч чадах вэ? 성령 충만하지 않으면 Ариун сүнсээр дүүрэхгүй бол 성령의 도움 없이는 ариун сүнсний тусламжгүйгээр 마귀를 이길 수 없어요. энэ буудар сүнсийг ялах боломжгүй. 영적인 승리를 얻을 수 없습니다. Сүнслэг ялалтыг байгуулах боломжгүй. 빌립보서 Филиппо ном 3장을 보겠습니다. Филиппо 3 дугаар бүлэг. 빌립보서 3장 Филиппо 3 1절부터 3절까지 1-3 хүртэл 빌립보서 3장 1절부터 3절까지 말씀 함께 읽겠습니다. Филиппо 3-ын 1-3 хүртэл хамт уншийе. Эзэн ах дүүс минь эзэн дотор баярал. Та нарт өнөөл зүйлээ бичих нь надад төвөгтэй биш бөгөөд харин та нарт хамгаалалт болно. Муухай үйлсэлтнүүдээс сэргээл, бие зүсэгчдээс сэргээл, ногтоос сэргээл. Учир нь бурхны сүнсээр мөргөж, Христ Есүсээр сайрах нь мах одод түшгэлдэггүй учраас бид нар жинхэнэ хослынхын юм шүү. 자, 구별될 때 Тусгаараа болох үед 거짓 종교를 이길 수 있고 энэ хоором шашныг ялах боломжтой. 세상을 이기고 죄를 이길 수 있어요. ертөнцийг яаж энэ гим нүглийг ялах боломжтой. 구별될 때 성령이 내 안에서 강하게 역사하십니다. Тусгаараа байх үед ариун сүнс миний дотор хүчтэйгээр ажиллаа хийдэг байгаа. 성령 충만한 자가 하나님께 쓰임을 받습니다. Ариун сүнсээр дүүрсэн нэг нь бурхны өмнө хэрэглэгддэг байгаа. 하나님이 우리에게 맡기신 이 교사의 봉사는 Бурхан биднэр даатгасан энэ багшийн үүрэг 작은 일이 아니죠. тэг өчүүхэн зүйл биш тийм үү? 하나님의 말씀을 우리에게 맡겨주셨고 Бурхан өөрийн үгээ биднэрт даатгсан. 우리는 하나님의 말씀을 가리키는 일을 하는 겁니다. Бид нэр бурхны үгийг даатдаг ажлыг хийдэг байна.
자, 교사나 목사나 똑같은 일을 하는 거예요. Багш болон пастор яг адилхан ажлыг хийдэг. 구약 시대 선지자가 했던 일을 우리가 하고 있는 겁니다. Хуучин гэрээнд иш үзүүлэгчдийн хийдэг байсан ажлыг бид нар хийдэг. 하나님의 말씀이 이러하다라고 선포하잖아요. Тэгээ Бурханы ажил ийм байна гэж тунхилдаг. 비록 우리가 지혜 없고 Мэдээж бид нэр мэдлэг дутдаг. 세상에서 존경받을 만한 위치에 있는 것도 아니고 Энэ ертөнцийн мэдээж хүнлэгдэх тийм байр суурин дээр байдаггүй. 또 내가 나를 보면은 너무 초라하잖아요. Тэгээ бас би өөрийгөө харах юм бол дутууд мөг олон байгаа зү. 나이도 연소하고 Тэгээд хөвшөр 가진 것도 настай байна. Тэгээд олж авсан зүйл байхгүй. 세상 지혜가 많은 것도 아닙니다. Энэ ертөнцийн мэдлэг тийм ч их биш. 내가 특별히 뛰어나서 하나님이 나에게 말씀을 맡기신 게 아니에요. Би ямар нэгэн зүйлээр давангаалж байгаа учраас Бурхан надад даатгсан юм биш. 여러분 대충 해서 이 교사의 일을 할 수 없습니다. Тэгс хийгээд энэ багшийн үйлчлэгийг хийх боломжгүй. 우리가 성령 충만하지 않으면 Бид нэр ариун сүнсээр дүүрэхгүй бол 우리가 세상에서 구별되지 않으면 бид нар энэ ертөнцөөс тусгаар байхгүй бол 이 일을 끝까지 할 수도 없을 뿐만 아니라 энэ ажлыг эцээ өөртөө хийж чадахгүйгаас 잘할 수 없는 겁니다. чадахгүй бас үнэхээр сайнаар хийж боломжгүй. 자, 3절에 보면은 3-аас харах юм бол 하나님의 성령으로 봉사하며 Бурханы сүнсээр мөргөж 그리스도 예수로 자랑하고 Христ Есүсээр сайрхан 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례당이라. мах одод түшгэлдэггүй учраас бид нар л жинхэнэ хослийнх нь юм шүү. 이 직분을 잘 감당하고 봉사하기 위해서는 Энэ үүргээ сайн биелүүлж үйлчлэхийн тулд 성령 충만해야 돼요. ариун сүнсээр дүүрэх ёстой. 그래서 하나님은 특별히 교사들에게 구별되기를 원하시는 겁니다. Тийм учраас Бурхан онцгой нь багш нарыг тусгаар байгаасаа гэж үзсэн. 세 번째, 3 дугаар 구별되지 않으면 신앙이 망하는 거예요. тусгаар байхгүй итгэл сүрэх болно. 망하는 겁니다. Сүрнэ. 자, 가나안 땅에 강한 7 족속이 살고 있었습니다. За Канааны газарт хүчтэй 7 овог амьдарч байсан. 자, 이 가나안은 세상의 그림자입니다. За энэ Канаан бол ертөнцийн сүүдэр байна. 이스라엘 백성이 광야를 통과해서 가나안 땅에 들어가야 됩니다. Израилийн ард түмэн сүл газараар яваад тэр Канаан руу орох ёстой. 근데 그 가나안은 그냥 평화롭게 주어지는 땅이 아니에요. Гэтэл тэр Канаан нутг нь бол өнөөдөр тав тухтай газар бол биш. 전쟁을 해야 되죠. Яагаад вэ гэвэл дайн хийх ёстой. 가나안은 싸워야 되는 땅이고 Энэ Канаан нутг бол тэмцэлдэх ёстой газар. 쟁취해야 되는 땅입니다. Тэгээ булан эзэлж авах ёстой газар 자, байна. 신명기 7장을 보겠습니다. Тоотлого 7 дугаар бүлгийг харъя. 신명기 Дид 7장. хууль байна. Дид хууль 7 дугаар бүлэг байна. 1절부터 1-ээс эхлээд 4절까지입니다. нөө 4 үрдэл 신명기 7장 Дид хууль 7-гийн 1절부터 4절까지 1-ээс 4 үрдэл 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Эзэн бурхан чинь чиний эзэмшгээр очих гэж байгаа тэр газар чамайг оруулж олон үндэстнийг буюу Хит, Гэргаш, Амор, Канаан, Периз, Хиви, Евчууд хэмээх та нараас олон илүү хүчтэй 7 үндэстнийг та нарын өмнөөс хөөн гаргаж эзэн бурхан чинь тэднийг чамд тушаах үед чи тэднийг сохогтун. Тэгэхдээ тэднийг бүр мөсөн усгах ёстой. Чи тэдэнтэй ямар ч гэрээ байгуулж болохгүй. Тэдэнд ямар ч өршөөл үзүүлж болохгүй. Чи тэдэнтэй бүү гэрэд охинооч хүүд нь бүүг. Тэдний охиныг нь ч бирээ бүү болго. Тэрээр хүүгч нь намайг дагахаас эргүүж тэд өөр бурхтад үүчиж мэднэ. Тэгвэл эзний уур хэлэн та нарын эсрэг дүрэлзэж та нарыг даруй устгах болно. 자, 이스라엘 민족이 가나안 땅에 들어가기 전에 하나님이 모세를 통해서 미리 말씀하시는 거예요. За Израилийн ард түмэн Канаан нутгаар руу орохоос өмнө Мосе Израилийн хүмүүсэд урьдчилан хэлсэн. 이 말씀을 네 마음에 깊이 새기고 Тэгээ энэ үгийг өөртөө сэтгэлдээ гүн сэлээд 명심하라고. санаа гэсэн. 그 땅에 가면 강한 7 족속이 있다고. Тэр газар руу очих юм бол хүчрэхэг 7 үндэстэн байгаа. 그 7 족속을 어떻게 하라고 했습니까? Тэр 7 үндэстэн яа гэсэн бэ? 진멸하라고 말씀해요. 진멸. Хөөн гаргаж гэж байсан байна. 하나도 남기지 말고 진멸하라. Нэгийг ч үлдэхгүй хөөн гарга гэсэн. 그들과 무슨 언약도 말 것이요. Тэдний 2절에 보면은 2-аас харах юм бол 그들과 언약을 약속하지 말고 тэдгээрт гэрээ бүү байгуул гэсэн. 그들을 불쌍히 여기지도 말고 Тэдгээр хүмүүсийг бүүн өршөөл үзүүлэх гэсэн. 그들과 혼인도 하지 말고 Тэдгээр хүмүүсийг гэрлэж болохгүй гэсэн. 섞이지 말라는 거예요. Холилдож болохгүй гэж хэлж байна. 진멸하라. Сохогтун. 자, 이 세상은 Энэ ертөнц
하나님이 보시기에 За бурхны хувьд харахад 우리보다 훨씬 강한 거예요. биднээс илүү хүчтэй байна. 세상은 힘이 있습니다. Энэ ертөнцид одоо хүч байна. 강한 마귀가 주인으로 있는 거예요. Хүчрхэг өдөр бодөр сүнс эзэн нь болчихсон байна. 우리가 살고 있는 이 땅이 바로 가나안입니다. Бидний амьдарч байгаа энэ газар дэлхий бол Канаан байна. 우리는 이 땅에서 마귀 세력을 진멸해야 되는 거예요. Бид нэр энэ газар дээр энэ бодөр сүнсний хүчийг буулгах хэрэгтэй. 영혼을 뺏느냐 빼앗기느냐 하는 치열한 싸움을 하잖아요. Одоо сүнсийг бодаалгах уу авах уу гэдэг дайн хийж байна. 그들을 진멸하지 않으면 тэдгээр зүйлсийг сохихгүй бол 나에게 맡겨진 많은 영혼들을 빼앗길 수밖에 없는 겁니다. надад даатгагдсан байгаа тэр маш олон сүнснүүдийг бодаалгахаас өөр аргагүй болно. 여러분요, Хүмүүсээ 내가 구별되지 않으면 би тусгаар байхгүй бол 내 스스로 망하는 거예요. би өөрөө ч сүрэх болно. 망한 신앙을 가질 수밖에 없습니다. Сүрсэн итгэлтэй болохоос өөр аргагүй. 여러분, 하나님 앞에 갔을 때 내 Хүмүүсээ бурхны өмнө очоод 신앙이 정말 망한 신앙으로서 하나님께 드러난다면 үнэхээр сүрсэн итгэлээ бурхны өмнө миний сүрсэн итгэл гарч ирвэл 정말 비참한 그리스도인이 되겠죠. үнэхээр өрөвдөлтөө хэрэгс итгэж хүн болно үстэй. 그죠? Тийм үү? 하나님 앞에 갔을 때 내 신앙 망했구나. бурхны өмнө очиход миний итгэл сүржээ. 내가 잘못 살았구나. Би үнэхээр буруу амьдарчээ. 그때 후회하면 너무 늦는 거예요. Тэр үедээ харамсах юм бол үнэхээр оройтсан байна. 여러분, 구별되지 않으면 Хүмүүсээ тусгаар байхгүй байвал 망하는 거예요. сүрэх болно. 구별되지 않으면 Тусгаар байхгүй бол 영적으로 죽는 겁니다. сүнслэг тал дээр бол үхэх болно. 구별되지 않으면 Тусгаар байхгүй бол 하나님 앞에 아무 쓸모없는 존재가 되는 거예요. бурханд ямар ч хэрэглэгдэхгүй орших болно. 신명기 7장 16절, Дээд хөл 7-гийн 16 16절 16 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Эзэн бурхнаас чинь чамд тушаах бүх ард түмнийг чи устгах ёстой. Чамд өрөх болох тул чи тэднийг бүү өрөвд бас тэдний бурхтад бүү зарагд. 그 일곱 족속을 진멸하지 않고 남겨두잖아요. За тэр 7 үндэстэн устгахгүй үлдээх юм бол 그러면 그것들이 내 신앙의 올무가 돼서 넘어뜨리게 할 겁니다. тэр зүйлсүүд нь миний итгэлийн өрх болж би бүдэрж унах болно. 여러분, 진멸한다는 것은 Хүмүүсээ сохих гэж байгаа нь 너무 중요한 거예요. үнэнхээр чухал байна. 여러분, 내 신앙생활을 잘 한번 생각해 보세요. За өөрийнхөө итгэлийн амьдралаа нэг сайн бодоод үзээрэй. 지금 신앙생활 하는 것에 여러분 만족하십니까? Одоогийн дүр төрхөөр итгэлийн амьдралаар амьдрахад энэ дүр төрхтэй сэтгэл хангалуун байна уу? 내 신앙생활 잘하고 있는 것 같아요? Би итгэлийн амьдралаа сайн амьдарч байгаа юм шиг байна уу? 날 통해 하나님이 강하게 역사하고 계십니까? Надаар дамжуулаад бурхан хүчтэйгээр ажиллаа хийж байна уу? 그러지 못하죠. Тийм биш үе байгаа сте. 그죠? Тийм үү? 그러면 생각해 보세요. Тэгвэл нэг бодож үзээрэй. 그 이유가 뭘까요? Тэгвэл тэр шалтгаан нь юу вэ? 사실 Үнэндээ 우리 각자가 그 이유를 잘 알고 있어요. хүн зөвлбөр өөртөө тэр шалтгаанаа үнэхээр сайн мэдэж байгаа. 말씀을 읽는데 Үгийг уншиж байна. 말씀이 잘 안 깨달아져요. Тэгээд үг ухаарахгүй байна. 말씀 시간마다 졸려. Үгийн цаг болгонд л зүүрмгэлдэг. 그럴 때 있죠. Тийм үе байдаг үстэй. 기도가 잘 안 돼요. Тэгээд сайн залбирч чадахгүй байна. 내가 오랫동안 기도하고 있는 기도의 제목이 있잖아요. Удаан хугацааны турш залбирч байгаа залбирлын агуулга байгаа шүү дээ. 여러분, 그 기도가 이루어졌습니까? Хүмүүсээ тэр залбирал нь биелэгдсэн үү? 내가 전도한 영혼, Миний сайн мэдээ тарааж 내가 байгаа сүнс, 사랑하는 영혼, миний хайрладаг сүнс, 그들이 구원을 얻었습니까? тэдгээр сүнснүүд авралыг авсан уу? 여러분 가족들 다 구원 받았어요? Та бүхний гэр бүл бүгд авралыг авсан уу? 내가 가장 원하는 기도 중에 하나잖아요. Миний хамгийн их залбирал дунд хүсдэг зүйл шүү дээ. 근데 왜 아직까지 내 사랑하는 가족이 구원 못 받고 있습니까? Гэтэл хараахан яагаад хайртай гэр бүлийн хүмүүс авралыг авч чадахгүй байна? 내가 정말 교회 안에서 귀하게 쓰임 받고 싶은데 Би үнэхээр чуулган дотор эрхмээр хэрэглэгдэхийг хүсэж байна. 하나님이 정말 역사의 마지막 나를 귀하게 사용해 주시면 좋겠는데 Тэгээ бурхан өөрийнхөө ажилдаа намайг үнэхээр эрхмээр хэрэглээсэй гэж хүсдэг байна. 정말 쓰임 받고 있어요? Үнэхээр хэрэглэгдээд явж байна уу? 만족하시냐고? Үнэхээр сэтгэл хангалуун байна уу? 그 이유가 뭐예요? Тэгвэл тэр шалтгаан нь юу вэ? 하나님이 나를 통해서 역사하지 않는 이유가 뭘까요? Бурхан надад дамжуулаад ажиллаа хийхгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ? 우리 스스로 나를 돌아보면 Бид нэр өөрсдөө өөрийгөө нэг эргэж харах юм бол 우리는 그 이유를 안다 이겁니다. бид нэр тэр шалтгааныг мэдэж байгаа. 어쩌면 그것 때문일 수도 있겠구나. Магадгүй тэрнээс болоод болж байгаа. 지금 내가 짓고 있는 죄 때문이야. 그러지 않을까? Одоо хийж байгаа гим нүглээс болж байгаа гэж бодож байна. 이게 징계이지 않을까? Энэ арай цахилгаажуулалт биш болов? 아직 버리지 못한 죄들이 있잖아요. Хараахан хашаадахгүйгаа гим нүглүүд байгаа үстэй. 하나님 보시기에 합당치 못하게 살아가는 모습들이 있잖아요. Бурхны өмнө зүг зогсгүй амьдарч байгаа дүр төрхүүд байгаа үстэй.
우리는 알고 있어요. Бид нар бол мэдэж байна. 아, 어쩌면 그것 때문에 내 가족이 구원 못 받겠구나. Магадгүй тэр зүйлээс болоод миний гэр бүл маань авралыг авч чадахгүй байгаа юм 근데 байна. 문제는 Асуудал нь 우리 스스로 그거를 버리지 못하고 있는 거예요. бид нар өөсдөө тэр зүйлсийг зайлуулахгүй байна. 알면서 즐기고 살아가는 거예요. Мэдэж байгаа мөртлөө түүнийг хийгээд амьдрч байна. 은근히 세상과 섞여가지고 Энэ ертөнцийн холигдоод 타협하며 살아가고 있는 거예요. тэнд нийцээд амьдрч байна. 미지근한 신앙을 가지고 있는 거예요. Бүлээн итгэлтэй болчихсон байна. 무엇이 문제인지 우리는 스스로 잘 알고 있어요. Юу н асуудал вэ гэдэг бид нар өөрсдөө сайн мэдэж байгаа. 근데 그걸 버리지 않고 Гэтэ тэрийг хаяхгүй 끝까지 가지고 가잖아요. эцээ өтөл байлгаж явах юм бол 그러면 내 신앙은 결국 이렇게 끝나는 거예요. эцээ итгэлийн үр дүн нь тэгж дуусах болно. 적당히 쓰임 받고 Нөгөө нэг тааруулсыгээд хэрэглэгдээд 하나님이 적당히 역사하시고 тэгээ бурхан ч гэсэн тааруулаад ажиллаа хийн. 이 세상에서 그리스도도 적당히 살아가는 거예요. Энэ ёсонд төр хэрэгс итгэж хүмүүс тэгвэл тэгс хийгээл амьдрч байна. 여러분 그거 원해요? Хүмүүс тэрийг хүсэж байна уу? 그렇게 신앙생활 마치기를 원하십니까? Тэгж итгэлийн амьдралаа дуусгахыг хүсэж байна уу? 아니잖아요. Үгүй үстэй. 그죠? Тийм үү? 정말 에스터처럼 한번 살아보면 어떨까요? Үнэхээр Естертэй адилхан амьдрч үзвэл ямар вэ? 죽으면 죽으리다. Өвхөл өвхий. 목숨을 걸고 신앙생활하면 어떨까요? Амиа дэмжин тавиад амьдрал ямар вэ? 하나님 그 사람 사용하지 않겠습니까? То бурхан тэр хүнийг хэрэглэхгүй гэж үү? 다니엘의 세 친구가 나옵니다. Даниэлийн 3 найз гардаг. 금신상에 절하지 않을 거라고. Тэр алтан хөрөгтөнд мөрөхгүй гэсэн. 뜨거운 불불에 던져진다 할지라도 Тэр харан зуухтай газар руу шидэх байсан ч 우리는 절대 왕의 금신상에 절하지 않을 거라고. бид нар яасан ч бурханы тэр хөрөгт мөрөхгүй гэсэн. 이사야는 Исая 하나님 제가 가겠습니다. бурхан минь би явъя. 제가 여기 있습니다. Би энд байна. 여러분 그런 결단하고 살아가면 어떨까요? Ийм шийдвэр гаргаад амьдрал ямар вэ? 여러분 그런 그리스도를 하나님이 사용하시는 거예요. Хүмүүс ийм хэрэгс итгэж хүмүүсийг бурхан хэрэгэлдэг байгаа. 그 그리스도인이 성령 충만해 있는 거예요. Тэр хэрэгс итгэж хүнд ариун сүнсний дүүрэл байна. 그런 그리스도인이 구별되어 있는 겁니다. Тийм хэрэгс итгэж хүн тусгаар байна. 하나님이 그런 구별된 그리스도를 원하시는 거예요. Бурхан ийм тусгаар болсон хүмүүсийг хүсдэг байгаа. 적당히 내가 이 땅에서 타협하며 살길 원하지 않으십니다. Нөгөө тэгс хийгээд энэ ертөнцид нийтэж амьдрахыг амьдраасаа гэж хүсдэг. 하나님은 그런 신앙을 망했다라고 표현하시는 거예요. Бурхан тэр итгэлийг нь сүрсэн гэж хэлж байна. 너희 지금 망한 신앙생활 하고 있다고. Та нар сүрсэн итгэлийн амьдралаар амьдарч 이렇게 байна. 살아가다는 망할 거라고. Тэгээ ингэж амьдрснараа сүрэх болно. 하나님이 아무 역사도 할 수 없을 거라고. Бурхан ямар ч ажлаа хийхгүй. 여러분 그거 원하지 않잖아요. Хүмүүс энийг хүсэхгүй байгаа хэвээр. 그죠? Тийм үү? 그러면은 Тэгвэл 우리가 선택할 수 있는 것은 за бидний сонгож чадах зүйл нь 내 안에 있는 강한 일곱 족속을 진멸하는 거예요. миний дотор байгаа энэ хүчтэй 7 үндэстэн сохох хэрэгтэй. 내가 적당히 즐기고 있는 이 죄들 누가 과감하게 버려야 돼요. Тэгээс хийгээд эзлэж байгаа тэр гим нүглүүдээ шийдэх хэрэгтэй. 내 삶에 필요 없는 것들을 쳐내야 되는 거예요. Миний амьдралд хэрэггүй зүйлсүүдээ бүгднийг сохох хэрэгтэй. 그게 구별이고 Тэр бол тусгаар. 그게 성령 충만하는 거예요. Тэр бол ариун сүнсээр дүүрж байгаа байдаг. 그리고 마지막 네 번째, Тэгээд сүүлийнх нь дөрөвдөх нь 하나님이 교사에게 왜 구별을 원하시냐? за бурхан ягаад багш хүнийг тусгаар байгаасаа гэж үздэг вэ? 교사가 구별되지 않으면 За багш хүн тусгаар байхгүй бол 자기 신앙뿐만 아니라 맡겨진 아이들도 함께 망하기 때문에 그래요. өөрийн итгэлээс гадна өөрт нь даатгсан хүүхдүүд нь ч гэсэн хамт сүрэх болно. 나만 망하는 게 아니에요. Би л өөрөө сүрэх биш. 하나님이 맡기신 그 귀한 영혼들이 함께 망하는 거예요. Бурханы даатгсан тэр эрхэм сүнснүүд ч гэсэн хамт сүрэх болно. 열왕기 상을 보겠습니다. Нэгдүгээр хаадыг харцгаая. 열왕기 상 Нэгдүгээр хаад 18장입니다. 18 дугаар бүлэг. 열왕기상 18장 18-ийн 21절 21 21절 함께 읽겠습니다. 21-ийг хамт уншийе. Илия бүх ард түмэнд ойртон зогсоод та бүхэн хэдий бодол хоёр замын хооронд танигддаг юм бэ. Хэрвээ эзэн л бурхан мөн юм бол түүнийг даг. Харин Баал мөн юм бол түүнийг даг гэв. ард түмэн түүнд нэг ч үг хариулсангүй. 자, 갈멜산에서 우상을 섬기는 선지자들과 엘리야 선지자가 대결합니다. Энэ Кармел гэдэг газар хиймшүүдэн мөрөгч олон иш үзүүлэгчдийг олдог байгаа. 자, 이때 당시에는 북이스라엘이 가장 타락했던 시대입니다. За энэ үед бол хойд Израиль завхарсан үе байсан байгаа. 가장 악했던 아합이 왕으로 있었거든요. хамгийн хорон муу Ахаб хаан байсан байгаа.
자, 아합이 북이스라엘 왕으로 20년 동안 있었어요. Ахаб болохоор хойд Израилийн хаанаар 20 жил хааншилсан. 그 20년 동안 이스라엘 백성은 완전히 타락해 버린 겁니다. Тэр 20 жилийн хугацаанд Израилийн ард түмэн бүрэн завхарсан. 어느 정도까지 타락했냐? Өөр хэр хэмжээний завхарсан бэ гэвэл 어떤 게 진짜 하나님인지 구별도 못 하는 거예요. яг аль нь жинхэнэ бурхан бэ гэдгийг ялах санах чадахгүй. 우상이 하나님인지 Тэгээ шүтэн бол бурхан уу? 정말 창조주 하나님과 우상이 섞여 버린 겁니다. Үнэхээр амьд оршигч бурхан уу? Мөн үү гэдэг энэ зүйлийг хойлоо хийчихсэн. 자, 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐? Хэдий болоод хоёр замын хооронд тэнэглэг юм байна. 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 Эзэнд бурхан муу юм бол түүнийг дог. 바알이 만일 하나님이면 그를 쫓을지라. Харин Баал муу юм бол түүнийг даг гэв. 백성들이 그 이야기를 듣고도 아무 말도 못 하는 거예요. Ард түмэн тэр зүйлийг сонсоод хинч хариулаагүй. 분별하지도 못하고 Ялгаж салгаагүй. 구별이 불가능한 상태에 있는 거죠. Тусгаар байдал нь боломжгүй тийм нөхцөл байдалтай байсан. 백성들이 왜 이렇게 됐을까요? 근데 ард түмэн нь ягаад ийм байдалд орсон бэ? 왜 이스라엘 백성들이 이런 상태가 됐을까요? Израилийн ард түмэн ягаад ийм нөхцөл байдалтай болсон бэ? 지도자 아합 때문이에요. Өдөрдөгч болох энэ Ахабаас болсон. 열왕기상 16장 29절, Нэгдүгээр хаад 16-гийн 16장 10 열왕기상 16장 1-р хаад 16-гийн 29절. 16-гийн 29 자, 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Юдагийн хаан Асагийн 38 дугаар онд Омригийн хүү Ахаб Израилийн хаан болж Самарт сун Израилийн 22 жилийн турш захирав. 자, 아합이 왕으로 있었던 20년 동안 За Ахаб хаанаар байсан энэ 20 жилийн хугацаанд 이스라엘 백성들이 이 정도로 타락해 버린 거예요. Израилийн ард түмэн энэ хэмжээний давхарсан байна. 바알이 하나님인가? Энэ Баал бурхан юм уу? 진짜 하나님이 하나님인가? Жинхэнэ бурхан муу юм болов? 그를 구별 못할 정도로 타락해 버린 거예요. Үүнийг ядаж салж чадхааргүй боллоо завхарсан байна. 하나님이 택하신 이스라엘 백성들이 이렇게 타락해 버린 거예요. За бурханы сонгосон энэ Израилийн ард түмэн нь ингэж завхарсан байна. 30절부터 30-аас эхлээд 33절까지 33 хүртэл 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Омригийн хүү Ахаб өмнөх байсан бүгдээс илүүгээр эзний мэдмийн өмнө Римог үлдв. Нептатын хүү Еребаам гимээр явах нь түүний хувьд жирийн зүйл байв. Тэрээр Сидончуудын хаан Итбадын охин Езебелтэй гэрдэж Баалд үүчиж мөрөгдөг болжээ. Тэрээр Самарт босгосон Баалын өргөнд Баалд зориулсан тахилын ширээ босгожээ. Ахаб бас Ашерог бүтэв. Ингэснээр Ахаб өөрийн өмнөх Израилийн бүх хаадаас чийлүүгээр Израилийн бурхан эзнийг хэлгэнэх зүйл хийв. 북이스라엘의 왕 중에 아합이 가장 악한 왕입니다. Хойд Израиль хаадууд дундаас хамгийн хормоо хаан бол Ахаб байна. 자기도 하나님 앞에 망했고 Өөрөө ч бурханы өмнө сүрсэн. 아합 때문에 이스라엘 백성 모두가 망하게 됐잖아요. Ахабаас болоод Израилийн бүх ард түмэн сүрх болсон. 자, 아합이 왜 이렇게 악한 왕이 됐을까요? Энэ Ахаб ягаад ийм хормоо хаан болсон 그 бэ? 시작 이유가 뭘까요? Тэр түүнийх нь эхлэл шалтгаан нь юу вэ? 바로 이세벨 때문이요. За энэ үеэс болсон. 그죠? Тийм үү? 우상 숭배하고 살던 그 이세벨과 섞여 버린 거예요. Хиймэл шүтэнд мөрөгдөг энэ Изебелтэй холигдчихсан байна. 자, 아합도 유대인이잖아요. Ахаб ч гэсэн юдэ хүн. 하나님의 백성이었습니다. Бурхны ард түмэн байсан байгаа. 그죠? Тийм үү? 근데 역사 가운데 그렇게 악한 왕이 될 수밖에 없었던 이유가 뭐냐? Тэгээд түүхэн дундаа ийм хормоо хаан болох болсон шалтгаан нь юу вэ гэвэл 시돈 사람 이세벨을 아내로 맞이한 거예요. энэ Изебелийг өөрийн эхнэрээ болгосон байна. 31절에 나오죠. За 31 дээр гарч байна. 시돈 사람 왕 엣바엘의 딸 이세벨을 아내로 삼고 Непатийн хүү Еребаам Итбаалын охин Езебелтэй 여러분요, 하나님의 백성이 хүмүүсээ бурхны ард түмэн 이방 여인과 섞였습니다. хайр эмэгтэйчүүдтэй холигдсон байна. 거기서부터 타락이 시작된 거예요. Тэр үеэс эхлээд завхарч гэлсэн. 그 타락이 지속되다 보니까 Тэр завхарл нь үргэлжлээд байгаа учраас 아합은 가장 이스라엘의 악한 왕으로 남게 되었고 Ахаба энэ Израилийн хамгийн хормоо хаанаараа үлдсэн. 하나님 앞에 망한 인생이 된 거예요. Бурхны өмнө сүрсэн амьдралтай. 자기만 망한 게 아니죠. Тэгээ өөрөө л ганцаараа сүрсэн биш. 이스라엘 백성들이 20년 동안 다 타락해 버리고 Израилийн ард түмэн 20 жилийн хугацаанд завхарсан. 진짜 하나님을 찾지 못하는 그런 상태가 돼 버린 거예요. Жинхэнэ бурхнаа хайж чадахын аргагүй тийм нөхцөл байдалтай болсон. 여러분, 지도자가 Хүмүүсээ удирдахч нэгэн 백성들을 망하게 한 겁니다. ард түмнээ сүрүүлж байна.
여러분요. Хүмүүсээ 나와 연결된 많은 사람들이 있습니다. надтай холбогдсон маш олон хүнснүүд байгаа. 내 신앙은 절대 나 하나로 안 끝나요. Миний итгэл зөвхөн би ганцаараа дуусахгүй. 자, 그리스도인이 신앙에서 떨어지잖아요. Христ итгэж хүн итгэлийн амьдралаасаа холдчих юм бол 그 사람의 신앙만 딱 망하는 게 아니에요. тэр хүний итгэл нь л сүйчих юм биш. 그 사람과 연결된 많은 영혼들이 있거든요. Тэр сүнтэй холбоотой болсон маш олон сүнснүүд байгаа. 함께 떨어지는 거예요. 함께. Хамтаа нурж унах болно. 여러분 마귀는 Хүмүүсээ бозор сүнс 그리스도인 한 명을 망가뜨리는데 집중합니다. Христ итгэж нэг хүнийг унгаахад анхаарлаа хандуулдаг байгаа. 내가 구원받는 것은 막지 못했어요. Миний авралыг авах тал дээр бол саадж чадаагүй. 근데 마귀는 내가 신앙생활하는 것을 결사적으로 방해하고 막으려고 합니다. Энэ бозор сүнс итгэлийн амьдралаар амьдрахт минь үнэхээр нухацтайгаар саад болдог байгаа. 왜? 내가 말씀에서 떨어지면 Ягаад вэ? Би үгнээсээ холдох юм бол 내가 신앙에서 딱 떨어지잖아요. би энэ итгэлийн амьдралаас холдчих юм бол 내가 구원받아서 난 천국 가겠죠. би авралыг авсан учраас диваасандоо явна. 그죠? 대모? 내 구원은 이루어지지 않습니다. 또 миний аврал бол саалж чадахгүй. 근데 내가 떨어지는 순간 Гэтэ би унах тэр мөчөд 나와 연결된 많은 영혼들이 함께 떨어지는 거예요. надтай холбоотой болсон маш олон сүнснүүд хамт унах болно. 마귀는 그걸 너무 잘 알고 있어요. Бозор сүнс үүнийг үнэхээр сайн мэддэг. 자, 교회 안에서 Чуулган дотор 마귀는 집중적으로 여러분들을 공격할 겁니다. бозор сүнс онцгойлон довтлох болно. 왜? 여러분들에게 맡겨진 많은 영혼들이 있거든. Ягаад вэ? Та бүхэн даатгсан маш олон сүнснүүд байгаа. 우리가 주일날 날마다 만나는 귀한 영혼들이 있잖아요. Тэгээ бид нэр өдөр бүр үнэхээр уулздаг эрхэм сүнснүүд байж тээ. 하나님이 나에게 딱 연결해 주신 거예요. Бурхан надтай ингээд холбоотой болгож өгсөн. 나에게 붙여 주신 거예요. Надад даатгсан. 근데 내가 거룩해지지 않고 Тэгээ би ариун болохгүй, 내가 구별되지 않으면 би тусгаар болохгүй бол 그들의 영혼도 함께 망하는 거예요. тэдгээр сүнснүүд ирсэн хамт сүрэх болно. 이 아합왕의 삶이 우리에게 그런 교훈을 주고 있는 겁니다. Энэ Ахав хааны амьдрал биднэрт ингэж сургамж өгдөг байна. 내가 구별되느냐, 구별되지 않느냐. Би тусгаар болох уу, тусгаар болохгүй юу? 그것은 내가 선택할 수 있는 게 아니에요. Тэр зүйлийг би сонгох зүйл, сонгодог юм биш. 우리는 이 땅에서 구별을 추구해야 됩니다. Бид нэр энэ гадал гэдэг энэ тусгаарлалтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 할 수만 있다면 Чадангүйл 하나님처럼 거룩해져야 돼요. Бурхантай адил ариун болох 그게 хэрэгтэй. 하나님이 원하시는 거룩이요. Тэр бол Бурханы хүсэж байгаа ариун байдаг. 그래야 성령이 내 안에서 크게 역사할 수 있고 Тэгж байж ариун сүнс миний дотор хүчтэйгээр ажиллаа хийн. 힘있게 역사할 수 있는 거예요. Хүчтэйгээр ажиллаа хийж чадна. 진짜 하나님께 쓰임 받는 사람이 되고 Жигнэсээ Бурханд хэрэглэгддэг хүн болно. 기쁨으로 봉사하는 사람이 될 수 있는 겁니다. Баяр хөөртэйгээр үйлчлдэг хүн болно. 구별되지 않으면 Тусгаар болохгүй бол 내 신앙은 망하는 거예요. миний итгэл сүрэх болно. 그리고 나와 연결된 많은 영혼들이 함께 망하는 겁니다. Тэг надтай холбогдсон маш олон сүнснүүд хамт сүрэх болно. 그래서 구별되는 것은 선택이 문제가 아니에요. Тийм учраас тусгаар байдлыг сонгоно гэсэн тийм асуудал байхгүй. 하나님은 반드시 구별되라고 말씀하시는 거예요. Бурхан бодоо зайлшгүй тусгаар бай гэсэн. 이 세상을 분별하고 Энэ ертөндийг тусгаар байлгаж, 정확히 구별하라고. үнэнхээр ялган салгаж тусгаар бай гэсэн. 여러분요. Хүмүүсээ 구별은 잘못된 것을 버리는 것을 이야기합니다. энэ тусгаар байдал нь буруу зүйлсийг хайхыг хэлж байгаа. 곡식 안에 돌이 들어 있습니다. За одоо тарин дотор чулуу холигдсон байна. 그걸 정확히 골라내서 버리는 거예요. Тэгвэл тэргээ үнэхээр тодорхой сонгож аваад хайдаг байна. 그게 구별이에요. 구별. Тэр бол тусгаар байдал. 내 안에 잘못되어 있는 생각들, За миний дотор байгаа буруу бодлууд, 합당치 못한 일들, зөв зохисгүй зүйлсүүд, 지금도 즐기고 있는 죄들이 있습니다. одоо ч гэсэн хийж байгаа гим нүгэл байна. 그걸 정확히 골라내서 тэргээ үнэхээр тодорхой сонгож аваад 버려야 돼요. түүнийг хайх хэрэгтэй. 그걸 끝까지 적당히 가져갈 수 없는 거예요. тэрийг эцээ өөртөл тэгвэл тэгсгээд байлгаад авах боломжгүй. 하나님은 그걸 버리기를 원해요. Бурхан үүнийг хаяасаа гэж хүсдэг. 그게 구별입니다. Тэр бол тусгаар байдал. 알곡에서 쭉정이를 골라내서 버려야 돼요. Хальсыг нь ялгаад хайх хэрэгтэй. 우리 삶의 문제들, бидний амьдралын асуудал. 내가 신앙 가운데 정말 합당치 못한 그 잘못된 생각들, Итгэлийн амьдрал донд үнэхээр зөв зохисгүй тэр бодлууд, 내가 알면서 버리지 않고 있는 것들 мэдж байгаа боловч хаяхгүй байгаа зүйлсүүд 한번 적어보세요. тэрийг нэг бичээд үзээрэй. 스스로 한번 Тэгээ өөрөө 하나님께 기도하면서 Бурханы өмнө залбирангаа 한번 적어보세요. нэг бичээд үзээрэй. 그리고 그걸 버려요. Тэгээ тэр зүйлээ хайх хэрэгтэй. 여러분 그거 버리면은 세상 즐겁지 않을 것 같죠? Хүмүүс тэр зүйлээ хайчих юм бол ертөнцийн ямар сонирхолгүй юм шиг очих юм шиг санагдаж байгаа тэ. 그거 버리면 내가 어떻게 사나? Тэрийг хайчих юм бол би яаж амьдрах юм бэ? 즐거움이 없어질 것 같죠? Баяр хөөр нь байхгүй очих юм шиг байна уу? 그런데 정말 버려봐요.
Тийм байсан чи үнэхээр нэг хаяад үз. 뭐 하나님이 새로운 기쁨을 주십니다. Тэгвэл бурхан шин баяр хөөргийг өгдөг. 더 좋은 웃을 것을 주시는 거예요. Илүү сайхан инээгсүүдийг өгдөг байна. 여러분 우리 한번 다 결단하고 시작하지 않았습니까? Тэгээ бид нэр нэг удаа шийдвэр гаргаад эхлүүлжсэн удаа байхгүй юу? 내가 구원받은 날 Би авралыг авсан өдөр 결단했잖아요. шийдвэр гаргасан шүү дээ. 나 이렇게 한번 살아볼 거라고. Би нэг ингэж амьдрах болно. 우리 억지로 시험 사는 사람 아무도 없습니다. Бидний дунд өөрийгөө хүчлэн байж итгэлийн амьдралаар амьдрдаг хүн нэгч байхгүй. 스스로 선택했잖아요. Өөртөө сонгосон шүү дээ. 너무 감사해서 Үнэхээр талархсан учраас 하나님 бурхан минь 내가 ээ. 다시는 주님 떠나지 않겠다. Би дахин эзнээсээ холдохгүй. 다시는 주님 슬프게 하지 않겠다고. Дахин эзнийгээ гониглуулахгүй. 내가 나머지 인생을 복음과 함께 살아보겠다고. Би үлсэн амьдралдаа сайн мэдээний төлөө амьдрнаа. 우리 똑같이 시작했잖아요. Бид нар яг эхлэн эхлүүлсэн шүү дээ. 저도 그날이 있습니다. Миний хувьд гэсэн тэр өдөр байгаа. 구원받은 날 Авралыг авсан өдөр. 너무 감사했어요. Үнэхээр их талархсан. 너무 기뻤습니다. Үнэхээр их баярлсан. 그리고 저도 그날 마음에 다짐했거든요. Би ч гэсэн тэр өдрөө сэтгэл дотор шийдвэр гаргасан. 주님, Эзэн минь. 주님이 원하시면은 Эзэн та хүсвэл, 주님이 웃을 수만 있다면 эзэн та инээмсэглэнэ гэвэл 저 한번 그렇게 한번 살아보겠습니다. би нэг удаа тэгж нэг амьдрж үзэх болно. 내가 아무리 가기 싫어도 Би хичнээн явахыг хүсэхгүй байсан ч 주님이 가라시면 가겠습니다. эзэн явгүй үед би явнаа. 아무리 하기 싫어도 хичнээн хийхийг хүсэхгүй 주님이 байсан ч 하라시면 하겠습니다. эзэн хийгүүд би хийнэ. 내가 아무리 좋아하고 하고 싶은 것도 있다 할지라도 хичнээн дуртай хийхийг хүсэн зүйл байсан ч 주님이 막으시면 하지 않겠습니다. эзэн болохгүй гэсэн бол хийхгүй. 그렇게 시작했거든요. Тэгж эхлүүлсэн. 우리 다 그렇게 시작했다고요. Бид нар бүгд тэгж эхлүүлсэн. 내 마음이 정말 뜨거웠던 그날이 있거든요. Миний сэтгэл үнэхээр халан болсон тэр өдөр гэж байгаа. 근데 시간이 흘렀습니다. Тэгээ цаг хугацаа өнгөрлөө. 근데 왜 내 마음이 점점 차가워집니까? Гэтэл ягаад миний сэтгэл маань баг багаар хүүтэн болоод байна? 왜 이렇게 내 마음이 미지근해져 있습니까? Миний сэтгэл ягаад ийм бүдэн болсон бэ? 내가 왜 내 신앙을 보면 내 초라하게 느껴집니까? Би ягаад өөрийнхөө итгэлийг харах юм бол ягаад ийм гонигтай харагдаж байна? 여러분 어떤 사람은 교회에서 귀하게 쓰임 받습니다. Хүмүүс зарим хүмүүс уулан дотор үнэхээр эрхмээр хэрэглэгдэж байгаа. 나도 그렇게 한번 살아보고 싶지 않아요? Би ч гэсэн нэг удаа тэгж амьдрахыг хүсэхгүй байна уу? 여러분 바울이 받았던 구원하고 Хүмүүс Паулын авсан аврал болон 내가 받은 구원이 다른 구원을 받았습니까? миний авсан аврал би өөр авралыг авсан юм уу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 똑같은 구원을 받고 똑같이 시작한 거예요. Яг адилхан авралыг авч яг адилхан эхлүүлсэн. 바울이 구원받은 그날 Паул авралыг авсан тэр өдөр 나와 똑같은 뜨거운 마음으로 시작했을 겁니다. надтай яг адилхан халуун сэтгэлээр эхлүүлсэн. 나도 똑같이 그렇게 시작했다고. Би ч гэсэн яг адилхан тэгж эхлүүлсэн. 근데 시간이 지나고 Цаг хугацаа өнгөрөөд 나는 왜 이렇게 초라한 신앙을 갖고 있냐고. би ягаад ийм өрөөлтөө итгэлтэй болчих вэ? 그 이유가 뭘까요? Тэр шалтгаан нь юу вэ? 바울은 Паул 날마다 자기를 쳐서 복종시키고 날마다 나는 죽노라라고 이야기했습니다. Паул өдөр бүр өөрийгөө сохин байж өдөр бүр өөрийгөө өхүүлдэгэ гэсэн. 여러분 죄와 싸우고 내 욕심과 싸우는 것은 너무나 치열한 전쟁이에요. Гим нүгэлтэй тэмцэж энэ бодолтой тэмцэнэ гэж нь үнэхээр боломжгүй тийм хүчрхэг оршихуй байгаа. 적당히 해서 될 일이 아니다 이겁니다. Энэ зүгээр тэгс хийснээрээ болчих зүйл бол биш. 바울은 거기에 자기 목숨을 건 거예요. Илч Паул энэ үүн дээр өөрийнхөө амиа дэмжин тавьсан. 나는 날마다 죽을 거라고. Би өдөр бүр өхөнэ. 여러분 죄, Хүмүүсээ гим нүгэл 교만 энэ бардан байдал 여러분 이런 것들은 풀처럼 자라요. 풀처럼. хүмүүсээ иймэрхүү зүйлүүдэд гал шиг алсдаг байгаа. 몽골에 초원이 많이 있습니다. Одоо Монголд ногоон хээр талууд их байдаг. 자 짐승들이 그 풀을 다 뜯어 먹잖아요. Одоо амьтад бол тэр өвсийг нь зулгаагаад иддэг байгаа. 근데 그 다음 날 비가 내리면 또 풀이 올라오는 거예요. Тэгээ тэрний дараагийн маргаашны өдөр бороо орох юм бол дахиад өвс нь урагчдаг. 계속 자라 올라오잖아요. Тэгээ үргэлжлүүлээд ургаал байдаг. 그게 내 안에 있는 죄고 Тэр бол миний дотор байгаа гим нүгэл, 내 안에 있는 교만이에요. миний дотор байгаа бардан байдал. 내가 교회 안에 오래 신앙생활 하다 보니까 좀 겸손해졌습니까? За би чуулган дотор удаан явснараа үнэхээр даруй нэгэн болсон уу? 죄를 좀 많이 버리고 거룩해진 것 같아요. Гим нүглээ их хаяад нэг ариун болсон юм шиг байна уу? 꽤 괜찮은 신앙이 된 것 같아요. Нилээн гайгүй итгэлтэй болсон юм шиг байна уу? 여러분 내가 그렇게 느끼는 순간 넘어지는 거예요. Хүмүүсээ надад тэгж мэдэрдэх тэр мөчөд бүдэрж онох болно. 죄는 날마다 올라와요. Гим нүгэл бол өдөр бүр ургаж гарч ирдэг. 교만은 날마다 자라는 거예요. Энэ бардан байдал бол өдөр бүр ургадаг байгаа. 날마다 그걸 치는 거예요. өдөр бүр дүрнийгээ сохох ёстой. 날마다 싸우는 겁니다. өдөр бүр тэмцэх ёстой. 하나님이 그걸 원하시는 거예요. Бурхан үүнийг хүсдэг. 그게 구별이고 거룩이에요. Тэр бол тусгаар байдал, ариун байдал байна. 여러분 남은 인생
хүмүүсээ үлдсэн амьдралдаа 하나님께 어떻게 쓰임 받다 가고 싶습니까? Бурхны өмнө ямар шухан байдлаар хэрэглэгдэж байгаад очихыг хүсэж 그럼 байна. 역사의 마지막 때 내가 주인공처럼 살면 안 될까요? Энэ түүхийн төгсгөлийн үед үнэхээр гол дүр шиг амьдрах болохгүй юу? 하나님이 원 없이 나를 사용하시면 얼마나 좋을까요? Бурхан хүснээрээ намайг хэрэглүүл ямар сайхан бэ? 하나님이 나를 보시고 Бурхан намайг хараад 웃으시면 얼마나 좋을까요? инээмсэглүүл ямар сайхан бэ? 생각만 해도 너무 기쁘잖아요. бодох төдийлөө үнэхээр сайхан байгаа үстэй. 하나님이 내 하루의 삶을 보시고 Бурхан миний нэг өдрийн амьдралыг хараад 미소를 지으시는 거예요. инээмсэглэж гэж байна. 얼마나 좋을까요? Энэ ямар сайхан зөв. 여러분 내가 거룩해지지 않으면 Хүмүүсээ би ариун болохгүй бол 성령은 근심하십니다. ариун сүнс гунигэлдэг байгаа. 예수님은 눈물로 기도하실 거예요. Есүс нулимсаараа залбирах болно. 나는 주님을 웃게 할 수도 있고 Би эзнийг инээмсэглүүлэх боломжтой. 주님이 눈물 흘리게 할 수도 있습니다. Эзний нулимсыг урсгах ч боломжтой. 이게 엄청난 일 아닙니까? Энэ агуу том зүйл биш үү? 이게 대충 할 일이 아니다 이겁니다. Энэ зүйлийг одоо тэгсгээд хийчих зүйл бол биш. 하나님은 Бурхан 내가 반드시 구별되고 намайг заавал тусгаар болж 이 땅에서 거룩하게 살기를 원하셔요. энэ газар дээр ариунаар амьдраасаа гэж хүсдэг байна. 내가 그럴 수만 있다면 Би тэгж чадвал 하나님이 날마다 나를 보고 웃으실 거예요. Бурхан өдөр бүр намайг хараад инээмсэглэх болно. 하나님의 마지막 세상 역사도 구별로 끝나게 돼 있습니다. Бурханы энэ ертөнцийн төгсгөлийг ч гэсэн тусгаараар дуусгадаг. 양과 염소를 구별하실 겁니다. Хойно олон ямааг тусгаар болгоно. 영원한 천국과 영원한 지옥으로 구별하시는 거예요. Мөнхийн дэваач мөнхийн там гэж тусгаар болгоно. 말라기 성경 Малах ном 3장을 보겠습니다. Малах 3 дугаар бүлгийг хардгая. 말라기 3장 Малах 3 16절부터 16-аас 18절까지 18 өдөр 16절부터 18절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 16-аас 18 өдөр үгийг хамт уншийе. Харин эзнээс эмээдэг хүмүүс бие биетэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонсдог. Эзнээс эмээдэг болон түүний нэрийг хүндэлдэг хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн мэлээ. Би өөрөө эзэмшлийг байгуулах өдөр тэд минийх байх болно. Өөрт нь үйлчлдэг хүүгээ хүн өршөөдгийн адад би тэднийг өршөөх болно гэж түг түмдэн эзэн айлдаж байна гэдэг. Ийм зөвхт ба бурууд бурханд үйлчлдэг нэгэн ба түүнд үйлчлдэггүй нэгний ялгааг нар дахин нэг харах болно. 자, 하나님이 우리의 삶을 분명히 보시고 우리의 말을 분명히 들으십니다. Бурхан бидний амьдралыг гарцаагүй харах болно, бидний сэтгэлийг гарцаагүй харна. 여호와를 경외하는 자와 Эднээс эмээдэг 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. биеийн биентэйгээ ярихад эзний анхаарал тавин сонсдог Бурханы дурсгалын номд бичигддэг байна. 2000년 역사 가운데 Түүхийн 2000 жилийн түүхийн дунд 복음을 위해서 살았던 모든 선지자의 삶들이 다 기념책에 기록되어 있습니다. сайн мэдээний төлөө амьдрсан бүхэл Христ итгэж хүмүүсийн амьдрал энэ дурсгалын номонд бичигдсэн. 아담 때부터 Адамаас эхлээд 지금까지 үдийг хүртэл 하나님을 경외하고 살았던 모든 사람의 삶이 기념책에 기록되어 있습니다. Бурханаас эмээж амьдрсан бүхэл хүмүүсийн амьдрал энэ дурсгалын номонд бичигдсэн. 사도신경은 사도들의 삶이 기록되어 있죠. Ич нарын амьдрал ч гэсэн бичигдсэн. 복음을 어떻게 전했는지 Сайн мэдээг яаж тараасан. 그들은 그들의 그 복음에 목숨을 걸었죠. Тэдгээр хүмүүс тэр сайн мэдээний төлөө амиа дэмжин тавьсан. 그들의 이야기가 사도신경에 기록되어 있습니다. Тэдгээр хүмүүсийн 사도행전 тэр итгэл нь үүс номон дээр бичигдсэн байдаг. 자, 이 사도행전은 끝나지 않은 성경책입니다. За энэ үүс номод дуустдаггүй ном байгаа. 계속 의인들의 삶이 기록되고 있거든요. Зөвхөн хүмүүсийн амьдралд үйлчлээд бичигддэг байгаа. 우리들의 이야기가 마지막 페이지에 기록되고 있는 거예요. Бидний талаар зүйлсүүд энэ сүүлийн хууснуудад бичигдээд явж байгаа. 내가 하나님을 경외하고 살아가고 Би Бурханаас эмээж амьдран 이 땅에서 구별돼서 분별된 삶을 살아갈 때 энэ гадаад итгэдэ тусгаар амьдралаар амьдрангаа 내 말에 миний үг 또 내 모든 삶의 이야기가 기념책에 기록됩니다. миний амьдралын бүхий зүйл энэ дурсгалын номонд бичигдэж байгаа. 내 이야기가 기념책에 많이 기록되면 얼마나 좋을까요? Тэгвэл миний талаар энд маш олноороо бичигдвэл ямар сайхан бэ? 하나님이 분명히 들으신다고 말씀하셨습니다. Бурхан бол гарцаагүй сонсно гэж хэлсэн. 17절에 보면은 17-аас харах юм бол 만군의 여호와가 이르노라 түг түмдийн эзэн айлдаж 내가 байна. 나의 정한 날에
Би өөрөө эзэмшлийг байгуулах өдөр 그들로 나의 특별한 소유를 삼을 것이요. тэд минийх байх болно. 또 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낀 같이 Өөрт нь өөрчлөлт хүүгээ хүн өршөөдгийн адил 내가 그들을 아낄 거라. би тэднийг өршөөх болно. 여러분 이게 무슨 말인가 하면요. Хүмүүсээ энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл 자, 구원받은 모든 사람은 하나님의 자녀입니다. за авралыг авсан хүмүүс бол бүгдээрээ бурхны хүүхдүүд. 근데 그 많은 그리스도인 중에서 Тэр маш олон итгэж хүмүүсд дундаас 하나님이 특별한 소유로 삼는 그리스도인이 따로 있는 거예요. бурхан онцгой нь өөрийнх болгосон хүмүүс ч байна. 자, 사람이 자기를 섬기는 아들을 더 아끼는 것 아끼지 않냐. Тэгээ өөрт нь өөрчлөлт хүүгээ хүн өршөөдөг үстэй. 자, 10명의 아들이 있습니다. За 10 хүүхэд байна. 자, 어떤 아들은 부모에게 함부로 하는 거예요. Зарим хүүхдүүдийн хувьд эцэгтэй хамаа намаагүй байна. 부모를 공경하지 않는 겁니다. эцэг ихээ хүндлэхгүй. 근데 어떤 아들은 Тэгээд зарим хүүхэд нь 부모 말씀에 순종하고 잘 섬기는 거예요. эцэг ихээ үгэндээ дуулууртаагаар хандаж. 자, 똑같은 아들이지만 Яг адилхан хүүхдүүд нь боловч 부모의 마음은 자기를 섬기는 아들에게 더 많은 사랑이 가게 돼 있는 거예요. эцэг ихийн сэтгэл нь өөрт нь өөрчлөлт хүүхд рүүгээ илүү их ханддаг байгаа. 하나님이 알기 쉽게 설명하시는 거예요. Бурхан мэдэж болохоор үнэхээр амархнаа 자, тайлбарласан. 세상에서도 그러지 않느냐. За ертөнцийн ч гэсэн ингэдэг үстэй. 하나님도 특별한 그리스도인들을 소유로 삼을 거다. Бурхан ч гэсэн үнэхээр Христ итгэж хүмүүс онцгойгоор өөрийнхөө болгоно. 하나님을 경외하고 Бурханаас эмээд 하나님 말씀에 순종하고 Бурханы үгэнд дуулууртай 이 байдаг. 땅에서 구별되고 Энэ газраас тусгаар байж 성령의 힘으로 살아가는 그리스도인들. ариун сүнсний хүчээр амьдрдаг Христ итгэж хүмүүс. 하나님이 그들을 특별한 소유로 삼을 거다. Бурхан тэрийг өөрийнхөө онцгой өмчөө болгож. 내가 그들을 아낄 거다. Би тэдгээр хүмүүс тэднийг өршөөх болно. 하나님이 특별히 더 사랑하시고 아끼는 거예요. Бурхан онцгойд нь хайрлаж өршөөрдөг байна. 특별한 은혜를 더 주시는 거예요. Тэгээ онцгой нэгүслийг нэмж өгдөг байна. 사실 우리가 바라는 거잖아요. Тэгээ үүндээ бидний үүнийг хүсдэг шүү дээ. 하나님이 내 기도를 응답해 주시고 Бурхан миний залбиралд хариулж, 나를 사용해 주시고 намайг хэрэглэж, 나를 특별한 길로 인도해 주시고 намайг онцгой зам руу удирдах, 축복의 길로 나를 은혜를 베풀어 주시고 ерөөлийн замаар намайг надад нэгүслийг болгож, 우리 그런 삶 살기를 원하지 않습니까? бид нар ийм амьдралаар амьдрахыг хүсдэггүй юу? 그죠? Тийм үү? 하나님이 나에게 뭘 원하십니까? Тэгээ Бурхан надаас юу хүсэж байгаа вэ? 구별되라고. Тусгаар бай гэж. 하나님을 경외하고 살아보라. Бурханаас имиж нэг амьдраад үз гэж. 그럼 하나님이 내 모든 인생을 책임지겠다고 말씀하시는 거예요. Тэгвэл Бурхан миний үлсэн амьдрал бүгдэнд нь хариуцлага хүлээнэ гэж хэлж байна. 자, 말라기 성경 이 말씀을 하시고 Тэгээ Малах номон дээр энэ үгийг айлдаад 하나님이 400년 동안 침묵하십니다. Бурхан 400 жилийн хугацаанд чимээгүй байсан. 신약 성경이 기록되기 전까지 Тэгээ шин гэрээний ном бичигдэхээс өмнөх хүртэл 하나님이 말씀을 안 주시는 거예요. Бурхан үгээ өгөөгүй. 구약 성경의 마지막 하나님의 소원인 겁니다. Тэгээ хуучин гэрээний энэ сүүчийн ном нь бол Бурханы хүсэл байна. 구약 성경이 하나님의 가장 큰 소원. Хуучин гэрээнд хамгийн их хүсэж байгаа Бурханы хүсэл. 우리가 구별되고 Бид нар тусгаар бол 하나님을 경외하고 살길 원하시는 거예요. Бурханаас имиж амьдраасаа гэж хүсдэг байна. 민수기 Тоотлого 16장 보겠습니다. 16. 민수기 16장 Тоотлого 16. 팔절 9절 8-9. 민수기 16장 Тоотлого 16-гийн 8절 9절 8-9 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Дараа нь Мосе Корад Левийн хөгөөд та нар сонсохдон Израилийн бурхан та нарыг өөртөө ойртуулахаар эзний асрын үйлчлийг хийлгэхээр олол өмнөний өмнө зогсоон тэдэнд үйлчлүүлэхээр Израилийн хотол түмний дундаас та нарыг тусгаараас нь та нарт хангалтгүй байна уу? 자, 레위인들은 하나님의 성막에서 봉사하는 일을 했습니다. За левичүүд бол бурханы ариун майханд үйлчлдэг байсан байгаа. 그 안에서 하는 일들이 다 달랐죠. Тэд дотор нь хийж байгаа ажил болгоно нь өөр байсан. 근데 이 고라 자손도 Энэ Корагийн үр удмын ч гэсэн 제사장의 역할을 하고 싶은 거예요. энэ тагилчин үүргийг хийхийг хүссэн байна. 성막에서 다른 잡다한 일을 하는 것보다 За энэ асрын үйлчлэлээс илүү 자기들도 거룩한 옷을 입고 제사장 역할을 하고 싶은 거예요. өөртөө ч гэсэн энэ ариун ховсын өмсөд тагилчин үүргийг хийхийг хүссэн байна. 그래서 모세를 찾아가서 따졌죠. Тийм учраас Мосег хайж очиод хэлдэг. 왜 우리는 맨날 이런 봉사만 해야 되냐고. Бид нар яагаад өдөр бүр ийм үйлчлэг хийх ёстой юм 왜 бэ? 우리는 힘든 봉사만 해야 되냐고. Бид нар яагаад энэ хүн хэцүү үйлчлэгийг нь хийх ёстой юм? 모세가 이렇게 이야기하십니다. Мосе ингэж хэлсэн. 근데 이 모세의 말은 Энэ Мосег хэлсэн үг нь 하나님의 마음인 거예요. Бурхны сэтгэл байна. 9절 보세요. Эсийг хараарай. 이스라엘의 하나님이 이스라엘 회중에서 너희를 구별하여
자기에게 가까이 하게 하셨다. Израилийн бурхан та нарыг өөртөө ойр тулахаар эдний асрын үйлчлэг хийлгэхээр 자, 이 말씀만 생각해도 너무 큰 은혜죠. за энэ үгийг бодхол юм бодоод үнэхээр том нэгүсэл байна. 그 많은 이스라엘 백성 중에서 너희를 특별히 구별했다. Тэр олон үндэст хүмүүс дундаас та нарыг онцгойлон сонгосон. 특별히 하나님 앞에 가까이 하게 했다. Онцгойлон бурхантай ойртуулсан. 여호와의 성막에서 봉사하게 하시며 Эдний асрын үйлчлэг хийлгэхээр 회중에서 서서 그들을 대신하여 섬기게 하심이 너에게 작은 일이겠느냐? Хотод өмнө өмнө зогсоон тэдэнд үйлчлүүлэхээр энэ жижигхэн зүйл хангалтгүй юу? 성막 안에서 봉사하는 일이 작은 일이겠느냐? Энэ асар дотор үйлчлэх нь энэ үйлчлэл тийм өчүүхэн зүйл үү? 어떤 레위인은 성막 문을 지키는 봉사를 했겠죠. Зарим ливи хүмүүс мэдээж асрын үүдийг хамгаалах ажлыг хийсэн. 어떤 레위인은 제사에 쓸 음식을 만드는 일을 했을 수도 있습니다. Зарим ливи хүмүүс нь галт тогоонд хоол хийх үйлчлэг хийсэн байна. 누군가는 설거지를 했겠죠. Хин нэг нь аяг тавааг угаасан байна. 성막이 움직일 때 누군가는 짐을 쌌고 Тэгээ асар хөдлөх нүүх үед нь хин нэг нь ачааг нь багтаж 그 байсан. 무거운 성막의 물건들을 메고 이동했겠죠. Тэр асрын хүн зүйлсүүдийг мөрөн дээрээ тэгнээд явж байсан. 또 새로운 땅에 가면 또 성막을 설치해야 되는 거예요. Тэгээ шинэ газар дээр очих юм бол асараа дахиад дэлгэж хийх хэрэгтэй. 얼마나 힘들고 번거로운 일입니까? Тэгвэл энэ ямар хэцүү үйлчлэл вэ? 그들이 보기에 Эдгээр хүмүүсийн хувьд харахад 편한 봉사가 보이는 거예요. үнэхээр амар тайван тийм үйлчлэл харагдаж байна. 아, 제사장들은 크게 일도 하지 않고 Их тагилч нар нэг хүн хэцүү зүйл хийхгүй. 사람들이 보기에 화려한 옷을 입고 Тэгээ хүмүүсийн хувьд харахад гоёмсог ховс өмчгсөн. 하나님께 제사드리는 일을 하는 겁니다. Их тагилч нар бол бурхны өмнө таглаг өргөх үйлчлэг хийдэг байгаа. 여러분, 교사 일이 Хүмүүс энэ багшийн 이 үйлчлэл, 교사 봉사가 энэ багшийн үйлчлэл 작은 일이겠습니까? өчүүхэн зүйл үү? 대충 해도 될 일이겠습니까? Тэгээс хийгээд болчих зүйл үү? 여러분, 교사 봉사를 위해서 얼마만큼 기도하십니까? Тэгээ энэ багшийн үйлчлэлийн төлөө хэр хэмжээний залбирч байгаа вэ? 일주일에 아이들을 만나기 위해서 얼마나 많은 시간을 투자하고 계십니까? 7 хоногийн хугацаанд тэр хүүхдүүдтэйгээ уулзахын тулд хэр цагийг зарцуулж байна? 성경 본문 내용을 충분히 묵상하십니까? Библийн тэр үндсэн тунган бодох үгийг хангалттайгаар тунган бодож байна уу? 내가 우리 분반 아이들에게 무슨 지혜를 줘야 될까? Би өөрийнхөө хариуцаж авсан ангийнхаа хүүхдүүдтэй ямар одоо мэрэгэн ухааныг өгөх үү? 이번 주에는 무슨 주제로 어떻게 교제할까? Энэ үед ямар сэдвтэйгээр яаж нөхөрлөх үү? 철저하게 준비하고 옵니까? Тэр үнэхээр нухастайгаар бэлдэж ирдэг үү? 함께 기도하고 Бурхны өмнө залбираад 하나님 주신 지혜로 함께 하고 있습니까? Бурхны өгдөг мэрэгэн ухаанаар хамт байгаа юу? 그렇게 봉사하고 있어요? Тэгж үйлчлэж байгаа юу та бүхэн? 어제 목사님 말씀하셨죠. Өчигдөр пастор хэлсэн шүү дээ. 주일날 Эзний өдөр 학생들보다 늦게 나오는 교사가 있어. сурагчдаасаа илүү оройдож ирж байгаа багш байна. 늦잠을 자는 거예요. 늦잠을. Тэгээд оройдож унтсан байна. 교회학교 막 시작되는데 안 오고 있어. Сүмийн сургууль эхэлчихэд байхад ирээгүй. 아이들은 다 왔는데 Хүүхдүүд нь бүгд ирчихсэн. 교사가 안 와. 교사. Багш нь ирээгүй. 왔는데 아무런 준비가 안 돼 있어. Ирсэн боловч ямар ч бэтгэлгүй. 분반 시간에 할 얘기가 없어. Тэр ангийн нөхөрлөөр хийх ярих зүйл байхгүй. 대충 시간 떼고 가는 거예요. Тэгвэл тэгс хийгээл цагаа өнгөрөөчихж байна. 생각 나는 대로 이야기하는 거예요. Яг бодогсныхаа дагуу л ярьж байна. 자기 생각을 이야기하는 거예요. Өөрийн бодлоо ярьж байна. 교사가 그렇게 할 일입니까? 그래서 багш гэдэг үйл тэгж хийх ёстой юм уу? 그렇게 하면 될 일이냐고. Тэгж хийгээснээр болох зүйл юм уу? 그렇게 작은 일이냐고. Тийм өчүүхэн зүйл юм уу? 여러분, 저희 날래교회 부장쌤이 있습니다. За манай надан чуулганы ахлах багш байгаа. 주일날 보면은 항상 인상이 안 좋아요. Тэгээ эдний өдөр ирэх юм бол мэдээж царайг харах юм бол тийм таагүй. 즐겁게 봉사해야 되는데 Баяр хөөртэйгээр үйлчлэх ёстой. 점점 우리 부장쌤이 얼굴에 즐거움이 없어져. Тэгээ баг багаараа манай багш нарын ахлагчийн нүүр ингээл таагүй болдог. 왜 그런 줄 아세요? Яагаад гэдгийг мэдэх үү? 누구 때문일까요? Энэ хинээс болж байгаа бол 교사들 때문에 교사들. багш нараас болж байна. 교사 모임을 하는데 없어 교사들이. Өндөө өглөөний тунгаан бодолтой багш нарын нөхөрлөөр багш нар нь байхгүй. 아무런 준비를 해오지 않는 거예요. Ямар ч бэтгэл хийхгүй байна. 그런 교사가 무슨 기도했겠어요? Тэгвэл тийм багш залбирах болов? 일주일 동안 말씀 묵상했겠어요? 7 хоногийн хугацаанд үгийг тунгаан бодох болов? 아니에요. Үгүй шүү дээ. 여러분요, Хүмүүсээ 우리는 회개해야 돼요. бид нэр гэмших хэрэгтэй. 그리고 마음과 생각을 바꿔야 돼요.
Тэгээд бодол болон сэтгэлээ өөрчлөх хэрэгтэй. 내 잘못된 생각 버려야 돼요. Өөрийн буруу бодлоо хаях хэрэгтэй. 가나안 땅의 7 족속을 진멸하듯이 Энэ Канаан нутгийн 7 хүчрэг овгийг зогтөх шиг 내가 하나님께 쓰임 받지 못하는 그 잘못된 것들 다 진멸해야 돼요. Бурхны өмнө хэрэглэж чадахгүйгаа тэр бүх зүйлийг нь сохих хэрэгтэй. 그리고 남은 시간 새롭게 시작하는 거예요. Тэгээ үйлсэн цагтаа шинээр эхлүүлэх хэрэгтэй. 왜 교사 수련을 합니까? Ягаад багш нарын сугалралтыг хийж байгаа вэ? 여러분 어쩔 수 없이 왔습니까? Яг чарахгүй ирсэн үү? 아무 생각 없이 오셨어요? Юу ч бодлогүйгээр ирсэн үү? 아니면 정말 기도하고 오셨습니까? Эсвэл залбираад ирсэн үү? 하나님이 나에게 어떠한 마음을 주실까? Бурхан надад ямар сэтгэлийг өгөх бол? 이 교사 수련을 끝나고 내가 돌아가서 어떻게 살아갈까? Энэ багш нарын сугалралт дуусаад би ямар сэтгэлээр хойш амьдрах вэ? 왜 다짐하고 결심하고 있습니까? Тэгж шийдвэр гаргаж байгаа юу? 여러분 그게 구별이에요. Хүмүүсээ тэр бол тусгаар байдаг. 그게 거룩입니다. Тэр чинь ариун байдаг. 여러분 이런 시간이 있을 때 За ийм цаг байх үед 하나님이 계속 기회를 주시는 거예요. Бурхан өргөж боломжийг өгдөг. 한번 바꿔보라고. За нэг тэрнийг тайлаад үзье. 한번 새롭게 한번 시작해보라고. Нэг шинээр эхлүүлээд үз. 마지막을 잘 한번 끝내보라고. Энэ төгсгөлөө нэг сайн дуусга. 여러분 우리는 책임감을 가져야 돼요. Хүмүүсээ жоо хариуцлагатай байх хэрэгтэй. 하나님 앞에 Бурханы өмнө 내게 맡겨진 귀한 영혼들 надад даатгдсан байгаа тэр эрхэм сүнснүүд 가정에서나 гэр бүл дотор, 직장에서나 ажил дээр, 학교에서나 сургууль дээр 하나님이 나에게 맡겨주신 영혼들이 있습니다. Бурхан надад даатгсан сүнснүүд байгаа. 우리가 구별되지 않으면 Бид нэр тусгаар байхгүй бол 그들은 영원히 망하는 거예요. тэдгээр хүмүүсүүд мөнхөд сүрэх болно. 아시겠죠? Ойлгосноо? 시대를 분별하고 Энэ цаг үеэ ялган цагаж 구별하는 교사. тусгаараа байдаг багш. 내가 정말 그렇게 살 수만 있다면 Би үнэхээр тэгж амьдрч чаднаагүй л 하나님은 나를 통해서 크신 성령의 역사를 성령의 능력을 베푸실 겁니다. Бурхан надаар дамжуулна. Тэгээ ариун сүнсийн хүчээ бэлгэлтэнд өгөх болно. 나와 연결된 많은 영혼들이 살아날 겁니다. Надтай холбогдсон байгаа. Тэр маш олон сүнснүүд амьдрах болно. 하나님이 내 삶을 보시고 웃으실 거예요. Бурхан миний амьдралыг хараад эмнэмсэглэх болно. 아, 시원하다 하실 거예요. Үнэхээр сэрүүхэн болж байна гэн. 네가 내 마음을 시원하게 했다. Чи миний сэтгэлийг сэрүүхэн болголоо. 우리 그렇게 살다 주님 만나면 얼마나 좋을까요? Бид нэр ингэж амьдарч байгаад эзэнтэйгээ болоод ямар сайхан бэ? 그죠? Тийм үү? 여러분 구별이란 단어. Хүмүүс энэ тусгаар гэдэг үг. 그것은 하나님께 해당되는 단어라고 말씀드렸습니다. За энэ үг нь бурхантай хамааралтай үг гэж хэлсэн. 근데 하나님은 Бурхан 내가 그 하나님의 기준까지 오기를 원하시는 거예요. Бурханы тэр хэмжээр хүртэл намайг ирээсэ гэж хүсдэг байна. 그렇게 하기 위해서는 Тэгэхийн тулд 대충 살아서는 안 됩니다. тэгс хийгээд амьдрч болохгүй. 목숨을 거는 거예요. Амиа дэмжин тавих 여러분 хэрэгтэй. 신앙생활은 취미생활이 아니에요. Итгэлийн амьдрал бол нэг сонирхлын амьдрал бол биш. 대충 할 수 있는 그런 게 아니다 이겁니다. Тэгс хийгээд хийж болох зүйл бол биш. 목숨을 거는 거예요. 목숨을. Амиа дэмжин тавих хэрэгтэй. 내 인생을 거는 거예요. Өөрийнхөө амьдралаа дэмжин тавих хэрэгтэй. 하나님이 그 사람을 사용하시는 거예요. Бурхан тэр хүнийг хэрэглэнэ. 지금도 그런 사람이 있기 때문에 복음이 전해지고 있는 거예요. Өдөр тийм хүмүүс байсан учраас энэ сайн мэдээ тунхаглагдаж байна. 복음에 내 인생을 걸어버리고 Сайн мэдээнд өөрийнхөө амьдралаа дэмжин тавьж 목숨 거는 거예요. 목숨. амиа дэмжин тавих хэрэгтэй. 죽으면 죽으리다. Өхвөл үхий. 나도 죽으면 죽으리다. Би ч гэсэн өхвөл үхий. 그렇게 사는 겁니다. Тэгж амьдрах хэрэгтэй. 기도하고 마치겠습니다. Залбираа дуусгая. 저희를 구원해 주신 하나님, Биднийг аварж өгсөн бурхан минь талархаж байна. 그 크고 놀라운 사랑 우리가 다 알 수 없지만 Тэр агуу гайхалтай хайрыг бид нэр бүгднийг нь мэдэх боломжгүй ч 감사하며 보답하는 마음으로 살아갈 수 있게 도와주시고 талархсан сэтгэлээр хариуллыг гэсэн сэтгэлээр амьдрч чадхаа тусаж өгнө. 충성되지 못한 우리를 불러 충성된 직분을 맡겨주심을 감사할 수 있도록 도와주시옵소서. Итгэмжид биш бид нарыг итгэмжид гэж хүлээн дуудаж өгсөнд талархаж байна. 더욱 주님 의지하는 교사들이 될 수 있게 도와주시고 Өөрчлөө эзэн танд найддаг багш нар болж чадхаа тусаж өгөн. 이 시대를 분별하고 구별된 삶을 살아가는 그런 교사들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ үеэ ялгаж тусгаар байдаг багш нар болж чадхаа тусаж өгөөрэй. 우리 교사들을 통해서 주님이 크게 역사할 수 있게 도와주시고 Багш нараа мань дамжуулан эзэн та агуугаар ажиллаа хийж 우리에게 맡겨주신 귀한 영혼들이 모두 다 구원받고 주님의 일꾼으로 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. бидэнд даатгдсан байгаа тэр сүнснүүд авралыг авч үнэхээр эзний ажилтан болж чадхаа тусаж өгөөрэй. 이 일에 우리가 더욱 충성된 마음 가질 수 있게 도와주시고 Энэ ажлын төлөө үрж итгэмжид байх гэсэн сэтгэлийг өвөрдөж чадхаа тусаж өгөн. 주님께 날마다 간구하며 주님의 지혜를 빌려오는
교사들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Урж эзнээс хууж эзний хүчийг авч чаддаг багш нар болж чадхаар тусаж өгөөрэй. 저희들 남은 교사선의 일정 가운데 함께 해주시고 Үлдсэн байгаа багш нарын сугдалтын хөтөлбөртэй хамтж өгөн. 또 각자 새로운 마음의 뜨거운 마음과 결심을 가지고 지교로 돌아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Хүн тус бүр сэтгэл дотор үнэхээр халуунаар шийдвэрийг гаргаад гэр рүүгээ босож чадхаар тусаж өгөөрэй. 남은 신앙 가운데 뜨겁게 살아갈 수 있게 도와주시고 Үлдсэн итгэлийн амьдралдаа үнэхээр халуунаар амьдрч чадхаар тусаж өгөөрэй. 우리의 삶을 통해 주님을 기쁘시게 하고 Амьдралаараа дамжуулан эзнийгээ баярлуулж 주님께 영광 돌리는 삶을 살다 주님 만날 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн танд алдрыг өргөдөг амьдралаар амьдрч байгаад уулзаж чадхаар тусаж өгөөрэй. 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен.